O te whiwhi e whaatalofa mo wholo whantu I lau whaasausaunga sa mo ele rei vai ngō lea whiawhi ina ua se fulu ma le valu minuta o te enele I tū lai wha. E whe le pisi mai. O le sau o le maumeli ma whapea mai. Se o le mele ia inga o ngā malo ari o lau au ari kua kakopo. Kau o ngō sai mai. Tau ono sa I mai fa mole lo breeze. Tau ono sa I mai o lenga o le nga faisi pisi o hau mako saingi ngā ofu o le maroons. O le na faisi o pisi fo I le tau fai o se tala I tama ma toe I o matulanga fa pena. Le mela le o tau tua I le tau pono kalame. Ia, avatuli mawa fata e pe o le tala ia sauluanga. Mauta o le mali e toa I vau pipi. E le alofa ma le anga le leita I tama o le alofa tau mulimuli o le alofa e sapasapai o lo tātou ma taisili le langi. Ia o mwhai ai foi o na taitai mailo soifua. Ia ma lo wola. Ia me se foi o lo nei whaatau wa. Ia ua tātou whiloa I peau ma ngalu e masania I o le tātou malai o le Blue TV. Ia ma le porokalabe o le tautai iai. Ma le paruia whaiva o le tātou o turu. I le aso ma le aso ma le aso. O le taimi e te fia, o le taimi e te whaalongo atu toe, na a pupusa mailo le fia. Apai o stairi a o leo langa I e, meile ngangwa lo kua mako, e pāua o leo waifo leo langa, ui o lea. E le titi le nganga, me ma le nganga wha manuina o le swafo I le tua. O na wai a whaia mea sili I lo soifua, me se o lo nei ola vai. Ia, lea ua tātou. Whailo ai peau mangalu o le ea. E tau lantu le au nanga fai pea, timu la savili o lolonga e le mawhai ona tau fia le au nanga. Ia alau Blue TV a beiso le porokalabe o le tau te iae. Mare maruia fai vo le tātou utunu. Aio. Kina longa anko whapea ai o le ha ofu o kulo ukiesi maroons I le fiafili nei. Ai le ai o yeile manantu. Ia o le a whamama ia le venga. Ioi, ale a si whamama ia le venga asiata. Ioi, o a isi nai matai walau vale mai lunga suso. Kare mea le ingo fi a ka e au le utato amatu. So le a shea mai ngei kou la unga kou ke kuko o ai. A mai ngei kou wala ngā upu lunga koe ngā ama sae le langi. Ai sa ora wala au le siro makua mako. O lai. A kou kalakala ngafa mai ngei pei o kou. A o se upu ai se matua mau o se to vai. E testa ka ko ele kai mi e testa I ka ko o me fa ka vai. E makua tofo ina ya le tu ai nga to fa ma le fa utanga nga ki ngofo mo oi. Po se ko fanga mai sa o sa moa, po se ko fanga ka fao nge. E mo le singa ka fa penga. A sasa mai nge le fue mar ko ka share mai ale male me. Sorry, palau vale. Ai mo mai le lau vale. Ai sorry, mana tu me foi la oi. Se o te fa tu va ngale o le ka ke fa karofa. A e palau vale fa ala wa ikele le kongu. E ke sala. Se fatura utala a e lau vale fa la waitele e ke sala e makua fa sala oi a e lau vale no fuanga faitele fo I le yalo le tula fono ma e fa so esa e arresto e leo so o who are you ke sa we ke palau vale fa la waitele dunga social media o le e mai mo aku sa mo o isi o ngai ko ke felingi ma fai fe au e fa ta la fonga a o le fa wi o ngaku inga me Io, o fa pelo lo to la to tu ava no atasia. O te to va ai lo isa o felingi nga o le lau vale ya, polo ka kulo ma oi. Io. E la ngai ta hua foi la fa so le fa yet. Ah, fa to a umane tu ala vai aso nga na sa mo. Ya vai sau lunga le a fai upu sau lunga le fai upu sau lunga le fai upu. Anga nga fai inga le. O le ke le yo isi upu tau te ve ke a ubia. E le lope fai inga la au le si le second game. Ia la tau vai la ia. Se ia tātou tala tau te suai ma tātou whapi e se au arau kui inga. Ai e ngutu lo ma e lau vale hei lunga o le tātou e social media. E sao a tonu e sao no ma fau e pulea o I lau page. A me pito I leanga. E le nga o oe ngai ke ki sila iei o ngai ke palau vale uma o le maka aku ngai au o mau friends.
ia le na ai tanga le fai tala fo ile le ia ioi ka lo fai a pai mala fai ka ro e le tu la fono sia mato fai fe au e si tu la fono fai a mato le mato ka le sia e kanga nga e kausua e fa pasenge rau kausua nga ka lima pasenge io e nga ka lima pasenge e ova kuloa ia wa e kufo i luma wa e kufo i luma fare pai pai o me foi lana a fai atua tala i luma tati tau mafai a fo ilele ia owa nga i lima male afa a fo inge i 5.5 pe 5.01 ia le na ai o le ale tu langa na ta oto mai ia le tatou ta longa i le po na po ia ai le mangu o uru kuin selangi ia o tau le Maroons ia te au lava ia o te nau lava ia malo New South Wales ka ronga lua ia wanti da ia le o fa yaku o te mana o lava ia malo ia New South Wales o le winga le o lautala inga ia manga ia ese final eseki. Ia wala. Ia wala ko ai peita. Esa o ikusi kala ka meki ai peita. Ole ai peita ile sawi. A fa pe ngi ole o le ka longa lua ole aka alo Queenselangi. E Suncorp Stadium. Ia e matua kili fainga kaya. Ia e mana tufu. Ele fo ile New South Wales le o mai malo i Queenselangi ele se me fo mena ele se me tau asa fo io ana mela se ve kula kala vale to te faldalo e umango ka ngole e vaku ko kongu o to sila mai tu ai nga i fancy o vaku inu se sila mai ka pu inga la vaku ka mai kilai ki ke de vaku ka makua io la vatanga tamiti light wa tu fu tanga tamatu le i fau o ko over ko no vale de vaku o ko lunga program au to va ai le afeki le mele ka mai let's have a look at some of our fans. E la ko si mai i le tūlanga na ta oto mai ai soli. E maka ukia, e fia isi ka mai. O leo isi ka mai ke li mako afika ngisia. O le mea laria. E ka kaunga i aise si e mako afesilingia i le mea lea. Le anga o le ua mako i o i mafau o le whanga. Kiki a ready, ka kou waka lea. Kiki a o le ua sa o i mafau o le whana. Le mea leo le whaia inga le. Ia, wa tau sila la. Wa tau sila o kou. Ai o ke vai e kunga, e feo lolo mai ka maki nga. Mea o le maka whau. Sorry. O ka vai e kori e kau e ama mai ka masa ala ka pi. Se pe mo ke yo ai ngi liki international na ukala le pe mo ke yo ai international game se sa lo la vole polo yo ka vai si sila mai la i ka ko fans ya man mere o kupu mai ko sila mai o man ko ai fe ka ngisi aka mai o ma tu ai le mela le ke fe ko ya o ko ma ko me tonu le te fa ya tuai le anga o fa na o me poeta vai bo fia isi awa ko va aila ia ile makua kangi loku si melele wa kangi ya te ole winga le la uta e ko ia o ele makua so ia e te mata fa le anga TV io so ia vai le maka le Maroons ia ngar fa hali me ko tesi ia ma so le o ko sira ele sia kale I think ele haka o le pua va tu va fongala tunu so le mo ka vali o I ko ke sira e maka u kia le o mai le ngo mai New South Wales io e maka u kia le o mai le ngo mai New South o ya la to me tu o lo va tu le o ka vali mai le langu Ryan, if we can have that photo as well o sila mai ile e se li ko ai ngao mai le ngo mai le au le New South Wales wale ngata na ofu mai tangata a wo I me ko lo ko sila mai e o wa tau nau wa ko ngau e makua I sao I mafau o le fa ngau fe ka ngisi ka mai ki ngai mea
A wo o I metua o loho wo tau a ve. Ia. Le faina. Se kaimi. O kako wo so kango lai va ili. Le teko reko ke pisai. Ia. O kango lai va ili le teko reko ke pisai. Se uma se kako wo I'll come to the teko later, you know. But fataro fa tu feo yo le tala le lei. Ia me so ila to uma e o visitors ke lo la boka la mele vevingi. O le ko mo ka I officer mai mo live. Iyo, malanga mai fo nisi malanga mai Australia. Le tu tono le tatu studio. Ia, fatalo fatu mo folo fatu venga malanga. Fionga no fia tu stala ia mai le nu ngoto ai le la. Pa ia wale fio tupu fa nofo. Ia, me se fo o pu o na fanua fio fo de betua ia la mosteli. Ia, tausi pui. Ia, silia la e mre to fa. Iyo, o le tapu inga. Iyo. Ya, ana ngata lai lea. Ole fionga ile. Tupu fia I sono faritua fionga le fau muina. Tia iyo oloa. Ya, tia mai la fio anga aulele ya lea salafai. O salilolonga. Se so ya sa tupa itea. Ya, fatalo fatua inisi fo tato woma pa anga. A tau fia malanga mai o mai le tato studio o lo yei tato nufoa. Ya, tau te fonga mai moa manga yo fo ilea. Iyo. Uyo lea, ia fa so por tatou fa talofa o e lea te mai mo mai. Ina tatou por kalame ne nei vai ngore fia. Kano fa ia. Awa tu tatou Italie lava iyo. New South Wales awa tu te popole. E koe oso le la le wo fa yak. E ko ke ma lord ka ronga luka. Iyo. Pe a fa pe ai salamo uma o ko wi ngalo lo vane. A on tu salamo uma ma fa ma walalo. Ole a fa ai inga. Ai a fa pea e ku maula mar ka vari mai o ko me ko ro ko pu ai ko. O ka re maka ukia. Fa a sausini. Ya mana ya te tauna tau ma lo ta longa lona lua. Ina ia mana ya se tato faino. Ya tato to fo mai tato wi tato super la kapi. Fa ki alo le state of origin. Wa le fo o ma le mo ta longa mo. Ai ka ko walo ange ko e ba mapo ka ko hurricanes maka ko pulus mata tato e fa unga fo ore nei fa yaso. Tato tu mo mua tele ni so vaenga tato te fia e me se. Pe yo na fa ilo atu. O lea o le atu ina atu lungo le tatou porklame se whaatara tala noanga. Masi a inga o ke roanga le wailunga o mo le social media le ase me o koe ngā kia ringi kaimi. Pe ona te whai atu, e tuwaina avatu e mātou whale whaasala lau. Ia a ua vave a le technology nowadays. E lea whainga lea. Ai ua mauana lea vanoa. E whaatara tala noa ai. Ia le tamā fo'i ia mai se fo'i ia o I lātou o lea sa tupu ai le whaalwe lave le fio anga o whare ula. I se taimi o le tatou porkalame. Au wako ke popole. I kau ke kango sa o ele palaka. Ia, po le hale mafuaanga. Ai se ana mafuai. O ai e afi ai. O ai le whaapongai. Ai o fea fu waka oko ai. Ai pe e fu i se mea yongo fai. Mai kako ia. E ala tu umalai runga le tatou porkalame. E le vanga viavi. Ai si tatou atu mo moi tatou aso soifua ma so whanau. Ia na inisi fo yo aso whanau mo whai o na wha o mai wha mo le mole to e tau sangatu. Send umali tatou tau te iai. Tatou aso soifua ma so whanau. Ia, o le whamurianga le aso soifua. Atoanga o le whasu mo le fitu sanga. O le tamaita ia wha matua fata. Happy 47th birthday, Fatmatua Fata. From your family, Pelu Fata, Futinga Fata, Feliti and wife, Fasasau, Becca, Gretchen and April, Oketi Ene, Caleb Ene, Fausiliva Fata, and Gretchen Fata and Grandma Ufiata Nuti Toilolo. Ia whamurianga o lo wasa soifua le atoanga le whase furu ma le fitu tu sanga whaftai fo ile atua whaupopo toi me whamurianga mai a asiata ma le tātou porklame I le nei vaenga fo o le afiafi whamanuia le atua pe ia se a whengar ke inge lea ioi ia ka ke vai akua I sua whauma ma whaai ule tu mai ia me se fo ke inge o whausiriva a talo whatuai ia ma whaamanuia tu lo wasa soifua nei vanga le vevi o le sitato aso whanau o le atoanga le whasu ma le ono tu sanga o le birthday in heaven
I didn't get. I didn't notice that. Happy birthday, happy 46th birthday in heaven. Oh, karofai. My love and my life with you will be a never-ending story. Happy 46th birthday in heaven, honey. Si anavo taua. Faatafuna vaioli nusila. My boss man, my eternal companion, pengalo ea oea fea. Love your queen, your boss lady, Chinosi Pitolau Nusila. I love you and I miss you every day. Happy birthday in heaven. Talofai. Yeah. Avatua ima whaamanu yanga fo ia asiata maripuru kalame. Ioe. Fatua uwa ia tu lele vanga lea leo no ufai tau ala so whanau ona whapea uia ai ola so i fo mai. Uio lea. Lea whaina. Yeah. Toi whaamalo si au mwhafte ia tu fo i le tua fine po le to rua fo. O le li whai aso whanau e ui wa tato le mafuta. Ya o lo o se no fuanga e sili aku o nga e li o pupule ia ngi ki nga mangi langonga mangi mafakianga ma faafika uli le tato te fe ngai le nei taimi fa mlu ya tu le aso whanau ya e le uso fo ya alo faanga mai sio fletua ya mai se fo yo wo mai pele ma ai nga uma ole au tatu ina inisio na tu fasisilanga ia e si ta mai fundraising le Women's of Destiny in Auckland to reach the unreached. E fa le la sia la tu fundraising le sia la tu barbecue na Weymouth. E le tu tisi sila mai ai. Ya le menu le na Wailunga location Mountford Park from 10 a.m. yeah till finished. Pea till mai sila over food Weymouth Road in Aimarewa. Luas fulu tala o ko sila ku. O me ai ar saunga me ai. Ya alo lo fati ai ile fa mo fo i fa aftai tele ni se masani ona lango ina fo isi ma to fundraising. Ya o le nganga fo ilea so swani ai fo ina inisi fo. Ai mesela ya o si ministry le le na tu lunga. E so swani fo mo ila to ya wa fa nga luenga le tua. O le si fa silanga le mo la to wi au se talia. Tau sala papaloa i sinamonga. Fasi langa le na au mai to organizers mai Australia ya long pui ali ia tu wala ngol to tele o to lo ilungo le tato porkalame. Ola fa yali tau sala papaloa sinamonga Brisbane ile aso tona nei. No winga la the day after tomorrow. Aso tona nei aso lu valu uni ya ile tu sanga nei no fuanga Kutna State School. 1 Albert Street Kutna. Ole taimi amata ole iva ili tayau. Polisi fa mtalanga. Ya vala au le sunga fa fenga Reverend Patrick Mawia ile numera watu inatu lunga ole ofa luo oiva luo ono o tasi. Ya ole fasi silanga na mori tausala papaloa i sinamonga ya vai moso ma ainga mala vai nai fleta. Ya feso soaniani ile fa moi foi wata wailunga i Brisbane. Ole tatou fasi silanga le telo ole fasi silanga muli lea ole fasi silanga le Miss Samoa Queensland Incorporated tauvanga tama ita Samoa Queensland mo le pale ole Miss Samoa Queensland lua felu sumrefa e ia fa ngalu ia pea fa ngalu le fati ile malu ole tai au to ia so ngata Samoa ele sui au ona tofi le tua dainane le mamaru fa lupe o le aturu ele to tau fa fruina isagana awa wa maia ona tosi lauti dalwai o tato tu lata nei ivayava o faita ngaru fo il fa mo le Miss Samoa Queensland Incorporated ai vala o doi maleava male fa alo tele le mamaru mare pa o Samoa o lo o lala ma fifio i Queensland au setalia le pa ia maro Samoa lo afio i so o se stete o Australia nei ni usila ma Samoa ina ia afio mai tatou au wai ile zailinga o se ile sailinga o se tausala mua ale Miss Samoa Queensland Incorporated ole afia le ile se tona ilo superfito Julai lo afelo se fulu malefa ile Bullman Hotel corner of Anne Maroma Street ile taulanga Brisbane City
e ama te le lima le fiafi se ia o atu i le tūla e sefulu le pō. O se tasi le nei o whaanga tamaitai ma taupou o Samoa ua lawi loa i le Pasifika. O se tasi sao tamaitai Samoa i lea fo'i matatia whailongaina. Ma whailo ai ngā ruenga whai alo ma whanau tamaitai Samoa whapea i aturu i whafo. E toa whalo tamaitai o Samoa o le atau wām o le pale ala Miss Samoa Queensland. O la tau sua whalanei. O le tātou Miss numero mua, o le sui tau wā mua o Miss Mariah Lili le ataua mai ala la whanga o manono mangiangi mapuipa ma oro langlangoina e le Levoy Boutique and Freight. O le tātou sui tau vāta mai tai numero lua o le tau mai tai ia Miss Tia Elizabeth. Whafawina whale tuai ma tā whai tā vita sa ena. Mai tanga sa le longa ma whale lima i sa vai ma oro langlangoina e le Pacific Asphalt Services. O le tātou sui tau vāta mai tai lona tolu Miss Sootuli au sange pepe. Mai vai a whai, iwa tapu ele maangiangi whaleasi u lauli i loto anu o maua whato i whangaloa. Ma oro o langaloina e J and Dora doing ala e. Ma le tātou sui tau vāmuri muli ta mai tai numero 4 o Miss Yasmin Raquel Crichton. Mai sauni atu loto pā ma pesenga ma oro o langaloina. Ele Avaigian Dance Group. Whamarulu atu o mai ale tātou early bird admission sa whaasalau mumuantu. O le ulu whale wa nei, e se lau lua se fulu, e au ai le mai moa masila sila i category ze ono le tauwanga. Whaafiafianga wha Samoa. Se tasi o alo tumaita i pese lau iloa Samoa, o le a whaafiafiai nai oe. Ai mai se le tau mawhitanga ma mawha e lua kosatina. Soft drinks and tea and coffee. E whaatawina i fo'i le avamalo si pe a manaumia. Morisi whaamtalanga whaapure whaafisau tai bai le whaatonu i a fui mono le ala i tango moa si lia utai. E le mopili o whaalua tolu, lima lua o lima tolu lima. Whaafteitele. Sainia, Dwalaoina Sarah Slake Brunt, Public Relations Officer, Miss Samoa Queensland Incorporated, Brisbane i Ausitalia. Telefoni whewea ai o wha o lima, iwa tasilua, valu lima wha. Ia, o le tātou whaasisi langa le nā o taunu mai i le nei fo'i, vaenga le fiafi. Ma nei a lango nei e tātou alo ma. Tama whanau nei e tātou a whanau tama i tai po o tua whawhine, fo i po a whine. O le atau wā i lea wha moe moe. Ia, tongi sau ticket e te ulu whale ai. Ia, ma e mai moa e whaali fo i lou lango, wha mapu eina o la tau fo i tā leni e meisi o anga wā o le tautua ina o le tātou turu. O le a tātou watu le malolonga, a fo i mai le malolonga, whai le kako ori, ma se i kako waku. Po le ale mea lewe vesi mai e Samoa e meisi le fio anga o whare ula. Pea mai a tātou whasalong wha business nei. I've done my bowel screening test, son. I'm proud of you, Dad. Oh, good on you, Uncle. Easy, isn't it, dear? I'll post it for you right now. Take another, son. Let's go! Solly, hurry up! Stop mucking around, just send it. Game's on. Family, make bowel screening happen. O le au le toe tai aina ulu whao pe o te sasa ina le whala e pe o le whaiva o poula. O te le toe au whanga ina fo i le niu loa pe o te toe pāpau ina whātupe ua muli o taula whonga malona whalalaki. Au wāu sa Samoa mai lava i le mata whanua se ia pā ia siu whanua. Po le tolo tolo na fau sele ai le la. Seia pa ia le pito whanua o le vai na sali. A wā ua mai a o na papae o na tupua ma o na papa whasau tu lo via Samoa.
ai whatalofa ma whawhelo i atu i le whita whawhonga le atu nuu. Whapea wō mau mea mai, ai meise a inga uma i Samoa ma atu nuu i whafo. O le nei mitanga ruenga me tutisi pito nu uta i satu paitea nei. Pai e lava lea i le su Samoa le oi, i a tavu i mga su. Whapea fo i tapa au. Malu tapa au le whano, whapea le ala taua. Aua tasi nei le fina ngalo le mtanga ruenga me tutisi satu paitea nei. Ina ia fausia se malu malu fau. A wata po inga masau dinga uma i lo tatou tua. Ua silia nei ma le fast food tausanga o le malu malu o iai nei. Ma ua iai vaenga ua mo mia o na toe tapena ma whale lei. E le ngata i lea. O a fianga i le tau. Pe a whai e mamafa ti munga. E lo fia ai le laufanua nei le ele i le vai. E tau ai le sila ma le whatau o le soifua maloloina. Ai mai se o le saunga le mu o le tangata uma e auto vaa mai i to tono le nei no toa. O le ala lea ua tasi ai le tō wha ma le whau tautanga i le nei kānesia. Se i whatino se tau sala online mo le nei wha moe moe. E ala ese le fōai ma le anga le lei o le tātou tua. O saunia foi ala tele vavave, whaateko no losi i nei o po. E sa ili ai ma whaatino ai le ngā ruenga. E so tau au ma le lango whaatasi o lana whanau. Mo so se wha moe moe o le whiau ma le tala le o tātou tua. Ai mātou te whaatai fo lau ma whaalolo ma au. Ne i o ia lo whalita ma lo tau apisa. Whainga tā o le maa e le tau la e ia. Mātou te tūtū pito vao ma mātou tālia lupe o mau i sau whina ngalo fuote eifo. Ma sau tō wha le atua. Wa amo tau ato ma samo i le ala. La so wa au ma fola, ma so ma au e ala i se seleni. Mātou te talia lava ma le nganga whaftai tele. A wao upo ale tusi. Sili le manuia o lefo a nailo le na te talia. Tātou talo sia ia, ia tātou osi taulanga whātasi, e ala i loo tau a awha wai. Whātasi masa mātou ngā ruenga whātau wa. A wāle wha moe moe, mo le whi aumatala leia le tua. Ia soifua me ia maria. Te whataru whatu tō te limu proklame manolonga mazani na ua whasu ma le valu tō e suru ma le tōnu minuto na tāleo le tū na e lima le tō tua whaua walau Blue TV e basur proklame le tō te ia e levanga le whataru whatu i se uso ia salama tua Russell Young
O ka fiolai. O le ngai kama. Fe pe anga le mai le ri. Fe pe anga le mai la kama. Ya lu langa ngofo fa ka vale vali. O ke lo o le fesi ya le maroons ya a me mamau. Va talo fatu. Ia, hatalo fatu fo i le fale inga a le tuisa mau, catering, ia, le sunga le li puresili, ia ma siora fale tua, Bishop Samoa Makiteo, me se fo fale tua lis, ia ma rau fai ngā ruenga lau fonga fia, io e neita maita i seve, lau mata ata ma sto ina le nai fai ngā ruenga i tua le au kuka, hatalo fatu le nei fainga o le fiafi. Ia, le uso ia aunese, green, por sunga si te whano wailoa i tamo e le tamalea. Talo fatu le vanga ro via va ingi va lele ke o ku se o renga ruenga le uso ia au ngese e alu uku ia va lele io o ele ke alu uku ka vale al komaro e alu uku va lele ante ita la wa alu se va lele pe o palasi wole au e kire inga fisiringi e uku va lele re o le me e o sa tato news update tato tomu antu ia yes Manu malo le first stage of origin e le bo na matua fa dali le to tele pe o le tali o le to fio mayo Yesu Kristo o le fai unga na yai tolu se fulu ma le valu maroons manu malo le talonga mo e le na o le se fulu ale New South Wales po le blues ia fa malulu o kula ia o kile ro pe ya se o fa fenga inga fo e blues ia malulu aku ile e kapu inga fo ia ka ma fa le nganga ma le ia wo te loa e u ia le fatua se matu tina fa le nganga maroons ia ai ia le mena tupu tono le talonga le lai kapisa so roi ke mi la u le fatua ke lipi now remember mai le vaenga le la u le fatua le video la ngo matua strict lava ia le vaenga le Sky ma le Stan Sport ia ma le Channel 9 na Australia. Po le hase ka mai video player tu ilunga e por kala me fa pene ia me se fa ngai na social media. E ka ho fie por ka e vaenga o kire manga ola por ka merka ko por kala. Ai le ia va kule ango fale o le vaenga le kupu mai Samoa. Ai le la avatu na o tato graphics na o tato photos fo ye. E le po e anga wa esi la fia. E le po ele sa po e na ir ka mai kiki Pia se ka mikiki sakpai ke e po o male kongur ka mikiri. Ia po le fionga ia anava o tau langa ua makai ka mo swali. Le fionga ia anava o tau swali I mai le fionga au le leile o satitoa. Ia ma le tongo. Ia I upuru. Manisi ai tu te tele o le tamalea. Le sa ia po ina tau se sila mai lea ile footage lea. O le po ela lea. Ua pisa hairi ko akele e o ia au mua to vaenga. Ua tau le talia mai malani telefoni. Ua le karia mai telefoni. Ia ai no tau sa ili atu. Ise uso. Se amazing analysis il whainga o le tako lea. Le ngata ilea. O le fionga ia tole fua. O le a whaatele ilunga o le mātou sports tala noa le verso. Ia langa i okuru ngā kaimi. Wa kau uio e ke ua whiika I makangaka re ku umi. However, o te ilo fo I ma I whina ngalo I la tau fo I wa taa alo whaalia fo I a tamatua I o le manu Samoa manisi wa ko nga me fa pengi a e awa ya New South Wales ia wa e loa leanga o le fo le fa yunga a fa pe ke au ya Queensland ia wa a ia jaula ia sa o wa manongi mai whina ngalo le auso taalo e pe kau era e fa yunga lo fali pe wa too much ma de tua mai fo e whina ngalo le fionga ya au mo to vai o le wa committee e swali I lana pui o la ua komiti le tama o le sila mea ia o te ilua ele I sila lau fali le tūlanga o le sleep le wase e ia sunga ia Reese Walsh o kama le so le pe o le ngimo flash le sao o kama le ia au te ilua lava voi au te ilua it's part of the game plan lava ia a New South Wales e kaunga vave shut down le li lea Awa fo e o yela se ko nga shutdown fo le ke nga fire ka ko mo friendly ma okay ro ele o yesi nga fa pena a le tamba fo atu nga shutdown fo le every time ia pressure a wonga I mo se kai mi ke le nga mingoi ia au te longona ia wa ele mfanka ko e mai le ia o fa no to be honest wa
ua pe ua ke lē ai se impact lelelei foʻi lele manai ai o tapenaga New South Wales se latou ia sa tatau ona iai ia ona o le iʻuga ua taoto mai ia ae o gai mea uma e kau ke fai ai le upu faasamo foʻi lele e pule asikafuge le lahologa sa e pule a le laufalī lakou ia ia i e anga sala ai le angor karanga ar kusi iyo fa mai e faakanga nga ika ai auangi e anga sala ai me la nga o fa ko ke la lo vale la nga e anga sala ia ma wai fu le fa ma songa ka fai fu si lo fa di ele iso ko piko sa mo ele o na ngonga me le lo fa di ko lo vale anga o ka ko sa mo le ko ke ngonga ina uyo le o le tele yo fa unga fa lo fa li tau tele yo ina before kako World Cup sa ia kako skoa fo ile ia engelangi ai le fa nga inga tele ia male no ai uyo le ia o me ala tu putono ta longa paulo o fa no noanga o le wa ka kangia mai e fa vai aso e fa ka longa ia e fa ta longa ia pe watangia mai fa salanga o le sunga ia anavo taua Swali Joseph Swali ai wa too much wa mama fakele fo ya tatalo ni lo ia le ale a New South Wales ia por sunga ia Swali se fingau le vaenga le ngole manino la varse kamale ia ala fu commit paule me ngo ka vai ku le sorme so pe pungar kama pe punga fo ile le pe o ko vai le fanga fo ile le sainga le kongo malai sunga ia pala friendly matulo so fa muri ia ai fa fetai ile ise singa makua mangua awalanga e fainga ka fo ipe afa pe uma e wa fa le tonu wa so fo maro lo ingo siskanga ai fa tai le tua lana to e tu la i mai la vai lunga e uianga uma e wa makua nge fu ola ngalo ia ye por mianka aru pe de ka ia ai wa vave le atoa i le ta'alonga io e te tau ona ia out i tasi o le vaenga na o le vaenga na lua o le asolulu which is 2 days ago na fato fai ia Samoa mai le tautua asia tatou vaa le tamaita i o Lady Naomi io ia le tau te silsila mai ai le tatou video le na ia ono le fato ato on le tatou tau te ai o le aso tonu la vaso lulu le tatou sports talanoa o le aso le sa au mai ai ele matanga ruenga o leo ia ama sorry matanga ruenga vaa fela ua inga tonu le tatou tunu ma share solo mai ia le taimi o na to e taimi ka lo fai mai le lua se fulu ma le ono tausanga o le tautua ale MV Lady Naomi ia Samoa ina ua au mai ai le tasiva i vavalu ia e sui ai le tatou salamasina fo ile sa malanga atui tutuila ma toi fo mai e misionisi atu moto Pacific ia le ala sa toi va aita sia ia ka lo fai io e sianga palasia e masianga kadianga matfata milo le titi ya maru maria ia ilalo io tele ni sina fa aliola to fina ngalo fa be mai pe asia ua mai mawele lava ia aile fa nga ini sio vaenga i foi ni sina tau mana tu foi le a ko ngwa nga vi foi fa ku pe ko so i lunga fa i mafale ainga o uma tulanga ia e mana ia peita ia inga o tulanga o 8 matulanga o me alofa fa pe fa me alofa ina mai e tau wala mai nisi o malo mo si o tatu tunu ma le tua mai foi 2 years ago sa tala noa tuai le fionga ya olo a fofiti va ai i lunga o le no fole nei le tau tai ai tusa ai o ai inga matulanga e mese lava le va alea e le mawhai a onga kako koe wha onga inga nisi vaenga po nisi purposes ma nisi wha moemoenga a ua o maa le wha moemoenga na au mai ei le va o le tali wa te tau ona wha alea onga ina pe wha mangoto e le mawhaila otherwise e le marili e mai a pangi ma ku ngu ia la tau te donatinga mai me alofa wha pene ina ia to e mai si tatou vaa po disi o vanga wha pene ma le tua fo o la ua ta oto le tatou wa fau pe ua tausanga nei le talu ona iei le tatou wa fau le ua sui tūlanga i le tatou Lady Naomi ia le la ua iei le tatou new Lady Naomi yongnos fulu le ua iei le taimile nei ia ai whaafitai fo a whai o ke manga kua ma fau ai lava o e Samoa ua whaafianga ki e le Lady Naomi lea i le vao o upolu ma Amerika Samoa
o a saolo tau mafau pe ua whaaono pe whaalima i le whaono. Ti e tuai, ia na watu lea tu tātou fuile le pio tangata o tau ai lungo le wa. Ia Amerika Samoa. Ai whatuai ana tātou na ave ki ukere kakova. Ia onai memories fo i walanga ai longo o suia le nei taimi. Ia e tate mana tua le sala masinga e wheri uli wa i lo ka wa ai aku le feo wa ia e ka mai se pankeke vo ia kukuila. E ka ufai peko e ka mai si konti vo ia kukuila. Ia ala wa amatano ta tilo atu o na vai tau. Fato atao o ai kukuila. Usa o loka ma fau ko i Amerika. Ia. Taimi e tau mai i Amerika Samoa ma le o i kukuila. O loka ma fau o le malo meleki. Tore. Ai ku io e kakafa e aka vo e lai pongi le mea. E tau malama ko vai aku suri. E kai pe ia o papasa ka ua ilo. Io. O vai aku ile le ngai fanga kongo ma i pango le sauanga i le loa. Io e sa kala ri fo yaku. Aka kilo e le saunga ngale sau e pango fanga kongo ma. Sole. O fa pe we. Vai o lengo o so mai fo ile vaari o vai baiari i ngā kaia o mako fale a rupo ma kufuka foi mangi ia. Ani pita te vai tu pita wa tata me fa o ele aila. Ele o te longa na o se lenia ese. Ia ai e uso a papa mpule ia pe o pu fai. Ia i palauli le falfa. Atalo fa tu le vanga o le fiafi. O le sila nada to update mai tonu su tatu uturu. O le isi vaenga o le aso ana nafi. Sorry, aso lua. Sa tau awa tua in mo le taimi mua after 10 years. E le bifa la po le Pacific Farmline. Le se tupe e silia se fulu lua miliona. 12 millions. Sa tau awa tu. Ia mo le malo. E tau ala mai fo ia la tau tupe maua. Ia ma polo fiti fo i o le awa unanga. Le foi company va atu ma oti o le Pacific Farmline. After 10 years, o kau whaingi polo fiki. Ia, finally, o le ua tau a atu le lato seleni o polo fiti ba tupe maua. Ia, e fisosoani e fo i le ati na e o le malo matulanga. I lato whainga saufanga. Po le la fonga. E se fulu ma le lua miliona ta la. O le fionga le minista o fela ua inga shippings ia le tofa olo a fo fiti vai ia ma le fionga i le tei fono le fionga ia tupola koki tuala o io le tei fono le pifala sa fai masui ia o le matanga ruenga o fela ua inga po va a tatu uturu e tauala mai le Pacific Farmline e moli atu le nei seleni ia ao o le fionga le minister tupe o le tatu uturu ia e fisoso ni ai tamau ainga male atina e sele manga ia. E sele manga ia. Kilo la ukala le se fea kusa mo ai tau tele yo tu li tatu fasoa mare. Fa fe kai ali le ngai kai minga le ua e ama fa sawi lunga ia o tau sila fia mo uloa. Kai milionga ia fai ma foha i tūlanga fo i o polo fiti ma tupe maua. Alea kampangi malea makangaruenga malea makangaruenga. Au te fatu fo ngale le ia o se su e vali. Ase aka ko mawangi mea I lava I kai. Tātou te le loa pe sa faa wau, pe sa faya, ia ai ona o le au mai a lava ma faa lau I loa mai a faa lau I tele, mana tua mai. O le fisidi. E kakaunga I loa I le akungu mea ia, yes, e te tau. E le kakaunga nga lomi faa ni wale ale, e le kakau fo inga salua I lalo le kapeka, po o lalo le fala, po o lalo le porasisi, po le pola vai. E le te tau ona whaia. Ai te tau ona wha ai loa I le mamalu lau tele o le tunu. Wha fitai, ea I le Pacific Farmline. Ea wa lewa fo ia songo wha pea o ia ai wa po o whea wa koni ai. O wha pea o po o whea wa long koni ai le Pacific Farmline. Ea le wha fitai le whionga le German. Whionga te bola koki tuala. Ea ba le tau fo I pulenga. Wha fitai tele. Ea o le wa maua fo ise so nenga malo si le tatou malo tu sai fo olona ta mau ainga fa tai le fionga le minista ia olo a fo fitiva kasi le ngai mingi ska pe i ka ai le fa se ngaruenga le
Iyo, lau kala rea. Kasi le ngei mingiska. E pi ika vo i lele kama lea ai le kango i faise ngaruenga le lei. I tūlanga o le tamau ainga. E pi e kau vavama ia makanga ruenga o ngā ruenga, man makanga ruenga o whatoanga. Pi e kau vavama ia kamaya. Po o ai e matua sili o na te lelo na sao le tamau ainga. Male ati nai. Ioi, ia maisia, mangkuala. E le wha mai la le sosolo mai al tui apai. Le makanga ruenga o ki ngā maka mai kai. Maanga fiso tai, mana tua o i ngā leile milionga. Mana tua fo i ngā leile milionga. A wai halu isi mea. Kauko ai. A i ngā la le eile poro keki o le milionga mano na wha aua wina. Ia, whaaftai le fionga le minister, e o le foi la ua tau awa tu i le pule o tupe o le tatou malo le fionga i le minister ia lautimu ia o lese va ai. O na i tatou tala oto na o le nei vanga o le fiafi. E vawe ale tatou atu le tatou malolonga, whaaftai tele le SMI, tatou company lango sua, ma le tua mai o le tatou SMI nei au kilani, e le maua ai ia kulanga fu i ke sau e whailau whaakau, e ke sau whailau oka, you go and order there. Ia au kilani ai piki ro ai ngai Samoa vai o ke wakau fai foi so fa se inga ela ia fa peke ar fa siri me area ka ko le ai e oka ai piki Samoa le fa tau mo lo fale po lo moto mo lo lawa fale sa fale a onga o hor ki kele SMI le tali ai afa pe o le fi fai lo fa se e foi lo fale ngi usila e aru SMI e ke la ku failu inga pankeke mai avale ele ai te le fa nga ina mo nei la vai ni usila ai e te faia e oka e awa fo ia lo ai nga Samoa polu masavai tau tuana le unanga ale SMI tato atu le tato malolonga a foi mai o le tato kolosi sa ia mase e mai mo e le mafua anga o le vevesi ma le fa la lave le na tulo ia na whaatama i ai mea tō tino o le fale o ta vale ma le kele o mea o ngā sitasi o ai ngai fale ula ia e se mala ia po le afi ngā sungu inga kulo whafonga le tunu ia e po le afu le mafuanga pia mai e tatu whasalong wha business ni. Yes.
Mo le whaongaina o le talo whawhau. That unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots. I've done my bells for any test, son. I'm proud of you, Dad. Oh, good on you, Uncle. Easy, isn't it, dear? I'll post it for you right now. Tainaka, son. Let's go. Solly, hurry up. Stop mucking around. Just send it. Game's on. Family, make bowel screening happen. Bila wati leo se fulumino te wati ni le tu la lima paftai tatou company lango sua wale tatou proklame fa wo wina ile afia fi male afia fi le tatou SMI Tasi Market Moatonga o le tatou Pacifica Easy Money Transfer ya o le Pacific 44 ima le talo fa voucher nga te le o le Digicel Pacifica ya ma tele la voni show tatou company o lo lango suina le tatou proklame le nei vaenga o le fiafi. O le aswana nafi. Ia po le po iana po. Sa manu mai se tala ma share solo mai e inisio video. Na ua share solo le tele lunga le social media. O se fala velave sa tula i mai le fioanga o fale ula. I se ainga ua faata ma ia o mai le afi. Ala tau mea tō tino, ia, o taavale, o le fale, ma mea malava whapena. Ia, na ta sa ili le tātou ofisa i Samoa.
Ma maua i le avanoa. Ia whaatala noa ina sa ili mai ai ia le ano le mata upu po le hatonu le mafuanga. Ai po o se whai unga whaale nuu. Ma le tua atu tupu me whapea ua mu pe e mu mai fōringa ua mu fuanga ma tūlanga whapea na. Ia tau sisila mai na nisio ata. Wo screen the footage o tala noa atu. O se vainga la lea. Vainga lea. Lena vai ai ia le tūlanga olo i ai. Ina ua taunu ua tu le tātou vaenga fo i lau whaasala lau le Blue TV Samoa. Ua matua whaata ma ia malava o loli. Ea ta vale ma tūlanga whapena. O la tō whale ma me tō tino. Ea ua matua whaata ma ia malava. E le afi. Ia pe wasusungu inga. Mātule tata woringa na whaingo fie. O le la sa ma wale hava noa e whaatala noa ai ia sui o le ainga. Now, o vaenga mua e tatou tele i oe oto lau tele. E lua na e tatou whaatala noanga le sa whaatau te i Samoa. E le tatou sui ele. Tō whawa ai na forasa sui o le tatou Blue TV. E lua la tatou whaatala noanga. O le whaatala noanga mua le atou sila iai. O le alo tamaitai. O le tamaa. O ila tau tonu lea e ona le fale lea. Ia le nofuanga lea ua matua whaata ma ia. O leo lea whaatala noa ma ilana saunoanga. O le aia ta ua fo ina inisio. A tonu o nisuafa ma vaenga whapena. O le mata upu lea. Ia o le vaa whaaloto i fale. Enga o se vaenga mua o te whaiatu. O se vaa whaaloto i fale. Ai whaafafonga pea o tau. O te wha malulu fo o lau ia ao o leo le tangi ale ainga. Ai eila le mea muri lea o ke fia kawalunga iai pe amai. O le na la to atu le mtanga ruenga o leo. E fo ila le mea mali e inga kupunga ile fiafi. O loo ta uai le suafa o se faipule. O loo ile taimile nei ile whainga malo. Sorry ile palemene. Ile o whainga malo le palemene. E o tau silfia o sanga ngalua le ituma ia fale ula le ituma lo palota le afia ile au se matau falo tu fale o iai male sua fole i faipule ila la tau lava o le la tatu se o tau fa fonga mamai mo ile side le o le story ale ainga le ua fa tama ia ma fa le anga ina umala tau me totino la tu fale meta vale tele o meanga I se whailo inga ma le tātou televisi whaasala lau i e pole tātou au nanga I le tae au na lela. E le whailoa fo I fōlinga mo le saunga le mu. Ai lela au tau si sila mai lava. Ia, au wā fo I le mai mua whaafonga mo lo tau si le fia o le mea sa tūlai mai. O si mai alau mai mua le vanga le fiafi. Yeah, so ole po leanga mako anga ia koe man mako a inga my parents o ka ma o mang ko whawhinge ko urua ia malanga uso makua ko asame Australia mako anga ia kula le a bakul kusi o man mako lo ia ngale whae loa ko ia lo au o mako ole la fo ma whangua ole ala la ka ia alu o la ka alu you know just look out for my dad or my Australia you know things happen so I just went with him and o aku long of mako ngo foi lalo fai la ko fai nga kala fai ko lalo lo ka mai ai ia man mafo ango mako o foi fo o manga fai le ko lalo ka mama fa makala ko ia fa te velo au you know elo fear you know his actions definitely spoke louder than his words ia mau fa wa kupui fa alve vesinge ia o la kloa ia o ngo foi I lumai fo o my dad ia ma aunties ia ua whai a le fia lo au kango kau ai mai pepa ia o kango lo ka mako aku wha le i o ngaluma e wha pia one pepa lea mai mako lo ia and explained it he grabbed the papers kango kwa uu pepa ai kongi mai I maka lo ka ma whai ala ia kaunga upu e mako mai ai lunga lo au o la ngofo mai la lunga lo au ang kulunga
Yeah. Yeah. Tangoa kong sawa pepa ngai o I fōringa o kama. Yeah, but my dad didn't react langa, langa ko apeanga ia because le make o mai I, and we didn't know what to expect. So langa o amale lo, ong sa ipo ame kup. So we went there and then that happened. Ma whai mea lefe fia loa ma ku mea I lunga ma o ule kamai lau coffee table nga I onga au kafa. Ma o mai waku I lunga above his head e fualanga ka I lo kama. Ma so mai anga I lunga. While this is happening, yes, so his wife, in the beginning when lawa a makanga ku mai lunga loa, his wife was not trying to stop anything. Elanga o lai tulawa lai valo mai ale nguku fa mai o ake oi ki fa ko mo mai loa les ni fa ko mo ole malam maka opu fa so mai but wo also fa lava full fa finge there ma fai mai ang kala ia ma ku mai lo I lunga ia loa ma le lau ma so mai anga I lunga ai la kwa ia la alfa finge fa mai ia loa se loa so awa so ia she was saying that but she wasn't stopping, she was just standing and moving forward with him. Ole mafanga foi la leo o kua ko la o fo ma o lunga next to my dad because what me ya like ko ya le pa o me lo lunga o lo kama so I stood up next to my dad. Ole a foi ole fe me lo au o me ya lunga ma fa mai. Yeah, so I stood up like so I look at because I was worried, ole lau le, bele kikia things it could hurt him. E kaliaku. Yeah. Yeah, enga kaliaku lau le ke wa Yeah, I for avela ka kwa ku lunga me be wa foi. I don't know if it escalated the situation, but Luau started to swear. Mo pala lo vale me I lo kama. Ma fai mai ang kala le le mafau o fa ko I loa au ke le mafau le ngofo ko fa fingi. And for those who yes, that's what I said to him. And ele umale ko la kala I also mai ko lua loa le right in front of me, in between me and Loa kola lo ofu ko fa fingi lo kamale ngofo because it was just him and his wife there. Yet makama I don't know po yang kali po kampanga ringalay outside. Yes, they are. Yes, they are second cousins. Oh, that's why you say go for yes, because in my eyes go for finga lo kama go for finga for yalo out. Kasi ay nga may. So I said au kile mafau le ngofu ko fa finga. Also may lo maliko lua aloau. Yeah, I went to push her back. From behind me, and I went to push her back in self-defense. She just punched me. He Superman punched me. And it wasn't just one. He continued to ku'i me. Yeah, all while his wife has drag yes, I tried to defend myself. Hands up and everything, but it's hard to defend yourself when people from down bottom, my bottom half is with the lady and my top half is, with him. Yeah, and then there was about 3 people on my hair at the same time. And this lady leka koso ako fo ilalo ka ika. O no ole fafinge le ko lua loa nge ka upela ofu kusa le nga o ko ilalo la ka ua. Ia le ko ka koso me ngai lunga la ka ulu e vaenga ia. So and that's how it went. Yeah, he continued to punch me while he had his hand on my hair and punch me from above. With his daughter, and there was a boy. I don't know whether it was his son or not, but yeah. Ask you if you can confirm this, who is Loau you're talking about? Is it Loau the member of Yes, that's the Loau. Loau lea genetisio e fai pulea sanga tas. Okay, no umala le menga so paisi sime na kufu so finish your aunties maniso ko ba ni wa fa o le mai
Yes, ngā filosofia o aunties to vau. If you see my family, o kangata makua uma, e afo, e kau sawa vali, kau e kuaku. And so they couldn't do much. But when me ala ko vau misa, o whamaila o le o songa mai o lo ante e vau le misa nge, ai o kanga kualo au puu ai ako I lalo. Ia, ako kuanga lalo, pai lalo lang kua, ia makawa ko ia malanga hua langa ulu. I lungo maange make I lunga. Ia, o whamea o kau pukisai lang wa ai. Sige o anti le whakea langa telefoni, lasua I resimea sa whaoli mai lo au onga le vai mai lai pu. Okay. O le tele I o le whaatala noanga. O le tele ai tu o le whaatala noanga. Ma e iai fo I manisi o vaenga e te tau lava o na kipe le aina. Ai o le tausa ilinga o le au o le paipa. I le tu fo I le ia o le ainga le ua mule la tu fale ma tūlanga whapena. O le tūlanga I le peona ufa yatu. Lawa ia au leo. La ua ili mo leo wa whaatanga fo I le ainga le tātou wa vaenga o le porokalame le fiafile nei ina ia. O tele o vatua umanga I lunga le whaatalitala noanga. Toi jiti ai tu la ai mai se fo I o le tele o tua o patatua. Pau le vaenga manatu le nei fiafia vatu mo le tōsira fia. E le o se afianga faa le nuu le vaenga lea. Pau nao le vaenga maoti. E le o se afianga fo I lele ina ia manino I langa I tele nisi o tātou wa tele tala lele wa ave le whaatou whala inga le fioanga. I fale ula. Ia, ma vifo kala fo I lele whaapea wa pewa koe pongisara ngu. Ai, o I o le piot aple, walanga uma o na whaatala noala I o le avatur whaatala noanga male tamafo I o le ainga. Ainga la valea. Pea sio ngā whinge lea iai le whaatala noanga lea. Ia, male la tau fo I le teimi la leo le mu. Mane tūlanga whapena. A le o tō maina o ni nai vaenga. Pei inga trikai le mafua anga o le whaaloto I whale lea. O le tau watangia mai. Mane tua mai fo. Ia, o le story lava lea a le ainga. Le ua whaatama ia le la tau. E tangia mai o tūlanga whaaloto I whale le la tau lava I whanua. O whangua ie. Le nau atu e watu iai le notice fo I le mai le loia. O leo le afua lo rātou whanua lea iai le rātou whale o ta avale ma mea uma lea ngau sisira mai. Wa le mawala ni ata. E le o maua e tātou ni ata fo I le before le mu. Po o ani tūlanga au le leo ni tūlanga o vaenga o whaatama ia. Pau le tūlanga e atu le tātou wa vaenga. Ia, toi pau ia o antau lo o mawhai o na tapu eina o mea o whaatama ia le malaya. Ai, o le vaenga, o le mafuanga la le peina escalate ai le tūlanga o le whaale tonu. Ai le ito e tu ina tu le vaenga luna lua o le whaatala noanga, lesi whaatala noanga manitama. E o whai aku ia au koula, wai a ao malu le malo, sa iai fo I leo I le pō, ana pō. I le teimi na mo o mia ai le fisosoani mua ale au fui mu, e a manatua tu whaatasi lava. Ai, sira mai le whakarangonga lea ma le tama. Ia, o le au le ta uolo na suafa. Ai, o ke loanga wisi le fia wa o sa mua ilo uma. E loa e lesi e vaku fo ia pe tūlanga ia mo le saunga le mu fo I le lau tele. E a lai ona, ia ai, e loa e le au fale ula. Kulo e le whapea a meo se tūlanga fo I le e tau iai le manatu mo le ia I le koi inga wa o le awhaatala no atu. Te loa uma le au fale ula ia le au fale ula ma I la tau ai me se fo o sua whaitono le la tau fo I la vanu. Ai, mai se vaenga lona lua lea. Po fesa ia I le a inga I le kai me sa tupu ai le whaala velave ma le tūlanga. Ia, o se mai lau mai moa. I le vaenga lona lua. Ia, se I
au mai le to fa sau no lau fioma e tu so le ua sila mai mo mai la tu no e tu so le mele ua tu punei ua fa ta mai ia uma ia le nei fo tele me anga me se ia no fo nei ia le foi la tu fisi la tu no le a tonu ale mafuanga wa me fa pene ia e tele au na mafuanga o isi o mafuanga ia ona I la fu ia fa le tonu le tise me fa pena e pe I tau mai tau atu ele ole le tu le mafuanga o le usi sila mai ia I le fa le ngai na o le fa le nei so no ala o fionga o le na tupu fa pe ona po le na tupu ile mele ina ua tu te I te mile a le to mai na po ia pin fa te o to ina o to mai o mu sa ya tu lo fa fonga le tu no ia auto me to tino me fa le ta vale usi sila mai ia tu no si sa no ia o la to no le mele na tu fa fe o no to vi loa o le ua o mu ia la to fa Whawhikai la vai lo sungari kuskala, whawhikai foi mo le whawhisili ma le mangoa. Ia, mga koe, e leo maua foi ni mga koe mangi mawhauwhaunga le ngi kaimi. Ia ai, o le kulanga le meo kupu o mākou sa nga ia kui, ofisa foi le malo, o ngā sa iei lisi mea ngā kupu, I luma aku, mea len kupu ngapo. O le ala mau ke le ofisa o le malo foi o leo ma fale mai kau fa mai ia statement sa fa yo le mia ia ma ku mai lo le o ma ku mai ala wa fia o fa so long po mo ki o mai la I ma ku lo fa ngone o pung sa o le lo semba ai ngo ma ku o mai no ma ku mo lu ngole ala texinga no so ka ia ku fo inisio o ngai wo fo ngai ka wai ma fisinga mai ma ku po feo ma ku yai no va ku lo ma ku le lu ngole ala le fa ko a makanga nga ia ku le fale ia fa mai lo pe au ko fale la pa ki pa ka mai ia pio la ka ai ko fale ma en kangaka ya nga le mo ko fisiri ko le ia ai kangaka fo wala ko mo fa ma kalanga o ai kangaka le ai ngas le sa lo wa nga I mai ma ko mo fo ia nga ka o ku lo le ngo so ko lo ko me ki nga ma ko lo ma fo ang le o nga pe mele sa pe o ka sa ka fa mai a ma ku stai me kula fo ma fo ma lo ya le la le mai ai fa yo na o I lo au le ma ta sa lo au te lo na lo au le pe pule nei sa nga na tas o le na lo ko ngwa le ko ngwa vang fa ya le chapi I ma pa wanga lo au le ma ko ia pe o ia nga lenga va kuia se nga kusa o ia nga makale le sema le anga mele ufai o le mele sa le na ita ua sa to itai le ofisa o le e so ta il tom ta o pule na to o itai le mele o le lava o wal me mongi lava la usunga ele ia isi sile ai ngolo au nga maku kalangoa pe nga maku misa le ai nga lo awa ma fu anga langa le ka ko ngole loko inga o ma ko mo ma le kala le lo ku ngole o le ala ngo va ku lo le ngo ai nga sa lo ni ma ko lo le ngo lo wo ma so ka I lo au nga wai ia ma se dap ngi me pio ma fu anga langa le na ma wan ta tau fonua ia le o ai la le ngonga la le ta ku le o ai nei fa le ngai nai ia le to tino lo I to tonu le fonua le e tali tonu ia le sunga lo o le wai la lo le fa mal mal ma le pu le no ia ale la ta o e pe folinga mai la e pe e tasi ale tangata le fa lo i le no ele ia ma se sua wa tala no ani e folinga mai o la so fi danga o le e tau mia fi danga no le no pe aisia sa le ia le sa mal fa siki o le mafu anga le wa le ku pu fa la vengi pe nga ye le fa ka ma yo ma ko me ko ki wo fa nga le power ai pe nga fisiringia kai mingi ia le la ko yo le siasu ile ia ila ma so wa ia ku ma ko
Wanga i mai se sui o le makongu le faipule, o le komiti. Oni lava. O I lea e wha maungi e la umau. Waka ai wha awhala umo le makongu. O le ala fefe fo I leo ngai makai o le makongu. E whai loa so lako leo, ma lako ai aka. Wa kantro uma loa umea uma. O ngā whesiri leo loko. Whea ere ko whasa ko whai whale ura. Okay, well. Paisi maale ali o le matau. Ia, o le fo wa mo le vanoa so ta. Ifa filo ai sunga iloia, ilunga por kalang. Le rivanga o le afiafi. Ia sau ni selin. Ia, o le afiafi o la sitofia masani le ma por kalami. Ia ai se I tausa I lifo I se tulanga mai le legal side of things. Mama fa so ai ni so matau o le pomon. Se mata upu na tu umate whaasoa I le viafi nei. Ia alanga o tātou o le whale whaasala lau e whai tātou news ma breaking news ma tūlanga whapena. O le halale mea o so whaafua sei. Ia ele ma whaiona o na alo sa I le tātou burukala me ui o lea. Se u whakarofa mua I le sunga loia. Ma lori I le wholau. Lange mai lau ko whaar vai malai. Pangi poi whafunga ngā sa mua yonga kulanga whalupe. Ia. Malo so I fua, malo lang yem ma. Nang waka kaimi le. Iyo fatalo fatu le divanga o le afiafi. O fatia. Wa fai le sa le lu ia ka le mafao ngai maka upu fatal no ina. O le te tau mai, ia te lo fo I o le nā wa e maua yurunga lu le tūlanga o le mata upu e peo le tūla I misio tato atunu. O le memua mua o te fia avaduma I lunga o le prokalame le fia file nei. Whaafetai I lo tau whaatuatuaina me se fo I o le ainga. Whaafetai I lo tau whaatuatuaina o le Blue TV. Ma le tātou o onanga me se o le prokalame le tau te iai. E mawhai o na whaali elo tau whinangalo leanga o lea ia te tau le nā le tangata. E le tau mia o lau lava le nā ia te tau. Ma le tua mai fo I pea ngau kaukurikulira sa uanga fo I le pali pāno moala I le mele o le mele o le right o le tangata. Ma meo private fo I le personal information se matulang whapena. Se longa e consent mai le tangata. Ia pea mai fo I se warrant al whamsinunga. O tūlanga la I le tātou whaatalital noanga le na whaatau teia le tātou timi Samoa. Na matua I o eina lava. E le ainga. Ia, o le tō whaia se unga malo I oe. Wele. Le tūlanga o le. Ia, le tama. Ia, le sa whaatau teia le whaatalital noanga. Ia, me se fo I la ia o siona pia olo nā lu tama itai. O vaenga ina ia manino ai. Pēn o whaatu fo te le ia o le whaakarangoanga. Au te loa ua lava le vaenga lea. Whaaleo lunga o le tātou purukalami. Ia, e pei fo I o le whina ngalo o le ainga. Lau sunga le li loia. Ai te le I tau mai. O le ai whekuku ngai lo mawhauwhau. By the way, mo le sila fia e le atunu. Sa tau ma whai aturu tātou ofisa whasala lau. Mo se fsota inga ma le fionga le li whaipule. Ia, wa e sila fia lor kula fongo. There's two sides of stupid for. Ngali lua I kua se kala. Two sides of the story. Ngau ko kile lau whai kala. O le alalala na tau ma whai aile tātou ofisa. E tau ma whai atu le fionga le li whaipule. Ia, po le ase tūlanga o sona whitangaru peita ele I manuia. Ele I manuia, o lawa I ele numero de telefoni, ma tūlanga whapena. Ma ele tau fia I fo I le fiafile nei. O le a wha au pea le tau ma whai. Se I maua, ia, mana tua mai fo. O le side le o le story le ainga. Ia o le ainga la ufa kama ia ele o se hia sei. Alo sunga. O le la tou lava lea e tusai. Ia o le meo watula mai ma le la tou fo ia. Ia ele manuia la le tau mawhai atu tātou. Ia atou no eise taimi ia pea mai a fo le pisi o le sunga le whipule. O le a mos tātou whaatalital noga. O le aso whinangalo lau tele o le tangata o le tūla whono. Le tūlanga o tūla I mai, ia. Maka kaunga koe o ka kou lea mea o le tūlou. Whaamatai te tauna, tātia ia whainga whaale nu. Ai whaamatai te tauna toi o tātou nei whaasalanga, nei tu ai ngā ita whape nei po le halava. E susunu ai ma tūlanga whapena Samoa.
O leo te tau mawhau te lo pole ta whātaltano ngā lona lua. Na whai e ila whamatalanga. E malu le anganu. Ma le wha kerisiano. Pe a wha pea e ma losi tu la fono. Tu la fono la le e whau mai tonu o le palemene. A le malu losi tu la fono ia. E le malu le wha le anganu. E le malu fo le wha kerisiano. Mantua fo I o tātou tu la fono e au alunga le saolotonga whaltangata. Po le human rights. Ona, o mea umalawa na avatu e whau ele māloa Samoa, I tu langa tau whainga o tu la fono ma whawasenga ino o tu la fono. Na au watu I le taita iala le United Nations. Ia te aula, pei fo yo I le saua I o le talawhasoro pito I o le atu nuu, pei yo I na mua tau nuu mai tala le lei. Na so o mai lola ia le ma colonizations. Yes, we all have views and opinions about colonizations, but if I can pick one thing we benefit from colonizations, it's democracy. Democracy, it's embedded in our parliamentary system. Because ana whaapea le whaakemo kalasi le ko ke pisa ia. E le aise whong whekalai, e le aise whaipule, e le aise palemia, le aise minska, o leo winga o lau whamakalanga. Democracy langa wako ele set up le. E saule makai mai savai, saule makai mai kuai, yale paka mos whakaika inga. They all the same when they come into parliament. You are not coming in, yes, maybe you are coming in o oiole, o makai kamali, po oiole kupu o koi kumalo. But ile va ayer kula fongo, you are here to make laws for the benefit of everyone. Avela se manatu masalangona le mele tu lai mai. A whaapea nei e le malo losi tu la fono ina ia mawhai e ona pāpui pui le saolotonga whaltangata le tau tanoa the human rights. O le a saule whaaleanga nuu, whaapea mai o au o le matai o le nuu, o au o le whai upo o le nuu, whaalonga o mamai ia te au. There is no difference of that approach. O le approach nga whai Hitler. Even though e le aiseanga nuu whaasa moa ia sia mani le taimina. But that is dictatorship. Because you're using your position as a chief, as a spokesperson for the village, as a person who hold the very high ranking in the village. E ke kango e suppress sai ka ngaka malako sa olokonga. I kulanga kau whangua. Se avela sa u ngau sao nge o mawhau. A whaapea nge e o se complain every people who live in a democratic country under the United Nations. You can complain directly to the United Nations Human Rights Commissioner. And the purpose of that complaint is when you feel your right is not well protected by your country. So e ke le ia lao le vaenga e ongo a fia I ina malo. With all due respect, ma le pa ia fo la fionga ia il faipule. He's a lawmaker. Yeah. He's a lawmaker and in his responsibility as a member of parliament. E le ave e se ai fo ilonga ia ko finga o ngai o le matai, o ia o le kama, o ia fo I o se kangaka makua e kongole o le afio anga male kumalo. And this is where you try and find the balance. How are you going to balance your position as a lawmaker? Because that's where the whole country is giving you the respect. And how are you going to balance that? Malauku langa I ko kongole ngu, malauku langa I kongolo a inga. O le upu e koia ki aua siaka. Se ilonga lava o se kangaka e le se whangau. Aua makua. Whakoa e le mawhau le a whapea. Because e umaku oi. A o le ko kupu ai o suli o ngafa makangaka o le akau a vea le lei. Po le leanga fo o lau mele whai. So in a way a o nginga o le il kulanga wa le malu le whirwhilinga sa o loko a kangaka po le whapea mai fo isi o ai a kakau. A kako kangaka I ko kongo ka inga whale malo makula fongo le malo. The United Nations Human Rights Commissioner will be flooded by complaints. Yeah. And you know what will happen? It will cause some international conversations where Samoa will be highlighted as a country where it's not safe. And that is where our members of parliament, ministers, prime ministers, now and the future, they don't want that.
Because e o ilo ko ngā kulanga le ia kung o Pasifika lo ko poi me ia. Wa amakanga wa ia kung o kekele. Koe avenka ko fika e whafo ia whafika ulile. That's why we send our police overseas for peacekeeping. Because of civil unrest like this. Hey. And it's very deep. Pe aka ko mafau i whalkula fongo. I le vai ia ngu le vai ia a inga va pe ia. Wa sao iai. Ua whekau I fo i lea. Va pe isi ke ofo. Pa I le vai ia kula fongo. We should look at it from the legal point of view. Because e kau ke ave e sea lo le vai whalkula fongo. Mai le vai whale anga ngu ma le whakelisiango. Longa winga la o le a fufuli whaapea. O le kangaka lea ua kua inga yanga mea yanga whai. O se kangaka saka ukua lea kungu. Therefore, we have to look to soften the approach. O aila la a ka sisi o aila ka koso. E kula fongo le kai mingi. Se avelas whai ka inga I ia ila kou lai whal pui pui kai mingi o ngā kau pulpulenga o mele sa kupui I le palimia karuai. Ja, tulip. Ja, o ka malo al mako I kumalo. O ka mali I mako I kumalo. Nga wa aier kula fongo regardless of what your political view is, the law is the law. Fela ia ngi ila konga. Lau fal pui pui. So ia ke au. Ave se o ma whainga whalangu. Because a whapelo ia whainga whalangu. O le ala lea nga ka hie ka kula fonga. E whapito manu I atas. Yes. And no lea nga ngu ule sa oile I fonga. Nga konga. Mai e ka kau fo ilanga fua le wa aier kula fonga. Are you a person with high expectations? Your integrity should be above everyone. I low positions le iai I kokongo o le malo. Are you a person that you have the understanding and there is an expectations that you should be able to deal with these things regardless the gravity? Yes. E le whapeo se kangaka whako a, you know, se kangaka ile o lava se ko wha. O kangaka whai upu fo. So, to balance both sides, I will strike my positions in mele yet kula fongo. Yeah. Ma lo whaftai mana ia lo finagalo. Whaftai a sauni. Awa ole o lau whaalongolongo antoa lava pen o whaituna ona tau o tu lava. Ai o lau whaalongolongo antoa. Ole issue lea. Ele o se issue ole nguu ma se ainga. Ole issue lea. Ole issue ale makai. Malonga au ainga or something like that. O pole alava le a. Pia whaalo to I whale. Yeah. Ai ole tūlanga mea pēno te whai atu. E tate whaasua fōi e le wau te whia mana o lava ia mōsea wanoa ma le whionga le li whaipule. I se taimi ia po se aso fōi ia le o tai au le la fōi vai aso. Ai o mea ia tala noa mai ai le I tūtangi. Po o le mea na tupu. O vaenga iau ke kilo ai au. O lai kupu I le whale po o le mauka. O le e ka kau o ngā whausia le kula fongo. Pola pui alonga au ainga. O lela ukalangoa au whaamakai. Yeah. E ka kau ngā malu ka ngaka e waku I lo whale. You know? Mori ia whakongkong fo lau lea kungu ke li. Ai e ka kau mai le amakanga o ngā malu puipuia o ka ngaka o mai ka uolo au ainga pe o ke ika iai. Pe o ke alofa wha pele kulo pe o te ino iai. Once they are under my watch I lalo lo ufale. What responsible for it? Yeah. I tūlanga o lo lātou saonga le mū o kūlanga umalawa whapenga. A whaila e mori tai pei o le whamatalanga a si a whawhine lea. O le kelei o le awhianga. Ia te aula vaia. Te le. Ia. O le atatia isi kūlanga I mea na tutupu ai le sin le whamatala mai le tamaitai. Ta tia atu ia au malu na malo. Mai la tau o lo le walanga paua le vaenga ia mangingo Samoa. E atangia mai le mata upu le le o se vafu le whapea ua kūrko ko orungu. Matulanga whapena. Ai a fua fo ila le tau tata mai o le saunoanga ale tama. Ia se unga malo. E fōringa mai ngā uma le mele sa kupu I le mauta o le wa ta uolo na suafa. O loi kai ofisa o loi avele la kukangi. Kusa o le avele kangi le mea mua. I le isi uleang kupu I le whali.
Pa o le kaimi le pe nga away mai ai o i kai official leo pala to e fo i atu. Le lai maua i lungo le awala. Le text mai a kangaka au. O le nuu ma a inga i oi tulou le fionga fale ula. To e fasa o atu tulou le valanga ta usanga nga lua. No, sorry. Fa malulu atu sanga nga mua. Ya me fu fa ngu mele fa be o ngisanga nga se isu inga wakale kake masanga ka ika ya sanga nga le usonga masanga. Tulou to e fasa o tu lali tato le yo sanga nga mua tulou fo ipa i o sanga nga lua. A le lai koe fo yaku. Ai maua i lore kala lea. Ua mūrfonga. O le lai atangia mai e fo yatu. Fa mai a le maua si vaenga. Ia. O lai fe e soro mai pie paki kanga kai kua kua le mea le sung waia. And so on and so on. Pena fatu. Le tele o nei vaenga e whaftai fo o le ua record le la le. E o ngā mo le mitanga ruenga o leo. O le information muli ala le no maua nei lava ai le i. Ai le e ingar ka ko proklame. Just right at 4 o'clock. Ma le tua mena tuaina e le tato proklame. Ona ola o le tato information. Langa na paule vaenga no fia maua. Pe ua koe fo i la i lima o leo. Wai ese ale presence o leo kai me o le iei mafui mu. Pe ua whaingi mo lianga. O le fisiri ngā lenga o fia kurikuria le fia vile nei. Ua whaatau nuu la ni mo lianga. Ua whaatau nuu se. Ai o lena maua mai le tato so ta inga i Samoa. E se tua fafine o le tamale sa whaatala no atu. Le la vea i antisiang ka ua ele. O le ta ua mai. O le nao atu e vatule la to e atu i tai le mtanga ruenga o leo vakulu lako ukang. Ai avi fo ye le fautuanga le mtanga ruenga o leo. E koe o mai se se kaimi. Ai se i whaafso tai mua mai le ua moria. Po le fo i o le tua ia. Ma ke de ropo fengi mo dianga pole. Ai fa pe mai ia le mtanga ruenga o leo. Le upula vale le na mai sa mo nei. Fa pe mai. E koe kiki ha sounded like awa ko ke vave a mai kang. Se i fe au mo le sunga de faipule marona ainga. Se i o mai se i fai mele la conversion. E ona umalea. E onga whaka aku mai rola ia le koe fai mai kangi o mea. Now, it makes sense le koe ngā mea? No. It doesn't make sense. O le QK o awa pea e follow ia sunga ia lima malu o le malo i le la kofo i QK kau ave kongo so sea kongo. O le faa ko puinga o le file mo, ma le faa malo si inga o le kulafongo o apply the law. Awa pea ngila lewa au mai lewa molia. Ai le avea le avangoa ye o lo o afia. Your obligations should be on those who are affected. Because e ka kaunga eliminate le kangaka leanga le masalomia nga whaakingonga le Criminal Act. Because o le sungu o le fale is a criminal act. Assault is a criminal act. O a me ianga whao o pe whaafefe ma, they are all under the criminal code. E ka kaula onga au mai le nga afia, le kangaka le nga whaakingoinga mengi. Either sa o nga whaakongua, pe sa o nga kango e whaakingo. Au mai ka ofi. Ai wa ai mua le afianga o kangaka ia po sefe. Because o ingale ke le nga wa kula fongo. O sefe le public, onga o le kangaka le umoria. That is why sometimes bail are not even approved by the court. A risk le community. E ka ofi la kangaka le ua moria. Say umma faise, but you should look after ia kangaka ia wa afia. O I konga alenga alenga faila o whamakalanga le amakanga. Is your right to life, is your right to liberty or your freedom protected in the country based on our laws? Awa pea ke whaalonga ko lai ke kauwhiwhi. Onga o lai ai lu sa kangaka lea sa afia I sori ngā kula whongo le wai afia. You're not safe. Your right to liberty or your right to freedom is tattered. Like ua yeira masa salonga vanga le ke alu ai ke au kirikilo solo po ai. Am I next? Am I next? Le ua umare fale. O whiala la amako woi. Whiala la aoi mamoe. O le inge ia ia New Zealand a onga I koinga afianga vapenge. E iei le tima leo lau ke vaia le World Fair o kaka iei afia I koinga. And I never really heard is a soli kula fongo vapenge New Zealand susungu le fale.
e mo e sol kula fongo nga susungu le fale ai wole inga ngaka. Ai e le yenku sol kula fongo fanga le umunga fasi susungu. So ole winga ola ukala. E ka kaunga ese ti ma leo. E lau ke wa aia le welfare ole a inga lea. Because their right has been infringed. Their right to safety, their right to liberty has been violated. Onga ole actions al kangaka le ngalako dispute penga le malidi ala wo o kulanga le. So e langonga la fangongo pe afa pe ole kali leo ia ke au. The Ministry of Police is looking at the status and the ranking of the person lea wa masalomia po molia or the accused. Instead, e ka kaunga la ko va ai. Everyone is the same when it comes under the law. There is no favor. Should be no bias. Onga ole fesili. Afa peangi ele ifaya ele o masalomia mamolia le fai unga lea, including his or her associates. Ele kupun mele, ele afia ia kangaka, ele involve fo ile oleo. So ke le yo le ole afia nga ko inga decisions fa pea. Onga lelo fa pea leo le la famo mo kangaka lenga onga olva ai kulanga fa pea ole fai pule. Ole kongo palimenge. They shouldn't be looking at that. Le la vakula example. Yeah. Le fai pule le national lenga mo liang e kupe le campaigns. Yeah. Ole almenga nga fai le national. Alu ale kali o morianga. We wash our hand, we stand out. Kali o morianga fea ngai o maleo leo. O ai le victims. The victims is taxpayers. Kako uma. So amafo fau ngila. Olai lai fa malolo ke mingi. Fa penga foi fai pule le green. Any members of parliament accused ingi morianga fa sol kula fongo automatically are removed. Ingei New Zealand. But mga ko foi penga fa kula okala. Ole kako system of democracy nga adopted aku ingi New Zealand. Ele ka kaulanga ese nga kele. Ongo inga e protect the integrity o kula fongo. But afa peole approach le leo. Ela ngonga fa ngongo. O winga na le na fatula utalama o facilitate. Ona olela wa e fainga kanga ka ko fa kungere upure wa ili mo leo. Arvisi, o ame ala wa ili mo leo. It makes sense to live it. Wala nga leno so ta ilena so ta ya tu tato office nei Samoa. A talile na asi antio o si tamasia le e kaukala kala mai le mafikianga wo. Le la vea mai le moni mau tintiti o la tu uma sa wo. Ya, mangko fo le mar kerfongi le nga pu e mai me ia a fe angu sangi kerfongi nga ole kapu e me ma ave vai lo kerfongi. O le la ye mar kerfongi le nga ka fa pu e pa like I see. E ma fuongo ka kau fea kun vaenga le nga ole tele o nei mea o nga wa tula i mai. Ai ole fa ma le avenga le ai vaku se i test tail makanga ruenga o leo. Po o fea tonu e la tau te tutu wai le melea. Now, se fea kula ukala. Le la ukanga e fa yakula o fa soa le fa fonga maua le tunu o mai loko. Anga le mu le fali. Anga le sungo me kokingo. Wa se fea tula utala le ila tofu ia le tuloa o en o fa yatu. Ele e se tu fa pe te tilo a we fa ina le lo au. It seems like a good person ila utilo ia. Nothing personal, to be honest. Ele a va fa por kiki o stasi nei o sui matua te tonu ke fia aka yanga saungoanga matulanga fo. Ma le tua fo ila le tu le lo ma fo ile ma le va ma le pale mengi. Is ile case le fai ma le fa msino sili. Oh sorry ma le fonfita lai. Ile tu langa fo ile lo na le au wai I fono tanga ia na isoli ai tulanga tula fontu mo te solonga fongo ile ia ngoma se fai o le ala e ka kia le lo mo vaanga na ile mo mai fo ai se fa kula ukala ile vaanga le anga le susungua po ai lava po le fali to be honest sa uni o le moli maulenga fai mer kinkiki ele o mai lunga fa pe o e mo mai mo sirfi inge ke u fa pe mai sisi ia o mea ka fo fa lomi fa fangi wala yes e tatauna tupu le mea lea pe anga le mula le fonga ia o ingi fai news ale o il karakara di mai o le tulo wa esa o yoi tulo wa le tulanga fo isa
O le mela na e mo le sila fia le tātou atunu, hoi mai la tau o lo o fia le nei, poruka la mema ma le turi matanga uina. O la ule nā tilo le melea. Le anga a fua le mo le maua sikinkiki le anga umai. O mea ia se e happen. E happen ai ainga o te iloa, ka ilo fo i le merenga kupu kulo. Ta ilo fo i meingo kupu mai lea mai lana tala ia loa. Walanga i fo se ile ko inga me vena tātou whapea o le afo ia mari ingi me o kia oe ngi kai mi turanga fa i tonu fa lo to i fale. Ai ia kia anga le mu la le mare fale ma fa le anga e ongo i le fiku ka vale. Lima le ongo fiku you know. E uma to fa sa lai lunga article la vai. Total a ko me fa le anga inga. E estimate up to 2 million. Yes. Estimate up to 2 million. Ta la. E kere ka avale la e. O le fo ina maua mai nisi o tala. O la e afia i ma se ka avale se kasi sa renta ku pese rental. Nga avaku e fa nga wale a inga le pie tele na malanga mai Australia ma. So e yeile ta mau ainga. E yeile ta mau ainga fo ile leo le o la e tau mo faina ya la to pisinisi me tulanga pena. Mu uma. O le winga la nga le na fa tula o fa so o te no fo mo you know it's sad in a way. Leanga yakia, wile ka kaunga escalate le mata upu lea na tara noa mai le afafine. E le te tauna escalate mai lunga whapea. However, wale se options ale a inga o le fuefu le mea la uaku mai o wale i uma mangi mea. Ai a fua kula fo i le kaunga yoi mai le kau maua ko leo e whaatua tuai. E mwhengo wakua i le upunga. Ia ala fa pe mai fa kari sei umanga vaku ia tulo le fo yo lo tu ia mana i fo yo na lo malo na fale tu va tu sei faingi ngi la ko sei kilo pol e fa kwa vaku ila ia le ia ma ko wonge ele official le fa ko ka singa fa sit ia mera le ngar fa malo lo dio fa kun mera le ngar fa malo lo dio ai ko fa e ku ia I fa ko you know o le fa malo lo tanga ta tonu e tonu atu e faiso su ngala ia wa le pe ka ngia mai wong esa or kala pule le ike wong ela u erva ma ko sa la fa ave ile si office ko ngai mako fe ave ile si va nga ave ai ia va tura information life fresh e ha mele o ngofo ia nga uma ela ia le o ko e kami fo ikua isi mai isi tu la fa pena ai le avele le information fresh it ton o le ia te o le matafa yo ia le o le tu langa fa pe. The victim is their first and foremost priority. Ongo ila ko ia lo afia mangkua fo I o le afia nga o so se victim mai se criminal act. O lona winga o preach elesi kanga kango le va o le victim ma le kula fongo le pui le victim kusala o le kula fongo le I o le kukua I o le sa pui le victim o le mafai le nga pui le victim onga o le saua ka le ia fai o le abaku se kala fa kusa e ka kaulanga li liu leo pui le victim ma mai se story le victim e le fa pela e o loa o le mele o ke kau maua ko afa pe wa avela ko priority le accused. O ingara le la mai le story le accused. Ai test le story le victim. Afo la. O le me ka kaunga abaku le story le kanga kale afia le victims. Nga test la ia le story le accused. E una te utato va ai situ ai nga case fo ile pe mele tupu mai fo ia sem. Fatu ola wo pe ola wo lead le mori maua le o lo masalo mia. Ai uri va aku kuare le mori maua le nga vai ia mai o le sia me fo ile case fo ile a sampe ona esa no mana tua o le wa distract uma mene ai ngalo ai le ai ngalo afia e ngalo ile ai do they have a right to justice? Yes. Do they have a right to safety? Yes. O le mela tauna tato mata I tuina. E iai vaenga o le ngayo inga sa maliu e fo ile sa maliu le fa lavelave. Lai proof. There was a dead body. Yes. E iai le ka avale sa masalumia, sa faunga. Pa e pau ale mele sa suesue. O ai nga operating al ka avale. O ai le ave ka avale. Yeah.
Kusala ile kulanga vo ole ainga sa kaunga focus e ile makanga luanga leo le lo ia sili. Pe onga fai ako. O ka ko uma kusol kula fongo le I. A o kanga kasol kula fongo le I le ka mafai a leo. O leo le upholding al kula fongo. Le ala ka ke la lafi ku o leo. Inga I mafai nga mo ka ko malu. A sao mai lo se kanga kasol kula fongo e induce hampo se unsafe ia kanga ka ole I kanga ko le ko uye a le se fei. O longa winga lai ka o leo e konga fixinga me leo. E ka kauwhinanga o me leo fa makale le ainga. O leo maua, o leo mo lia ai. Ile palavelave sa kupu, leanga mali waile kanga korko ainga. This family is actually grieving. O le kalangole o leo ile siku. Ile maka upu sa kakaunga amaka kui. Usalo amaka kule onga kongwanunga yo. Ai ngalo a kole amakanga. Le na tonu lava. O le wa ita ua nei le keisole o le afo. O le tali ia tu au. O le lava fa kali le kusia le ainga le nga ave le vaenga fo le ombudsman. Do we have an ombudsman? Yes, we do. Oh. O kero ilopo ko yese kai kai le ombudsman wala nga fa ma vai. O le sa ye le acting. But I'm not quite sure. But what you say, ta le vaenga le o la foi fa sa moinga surfa inga. Ofisa surfa inga. Lona lua. O le nga ave le kusia le ainga I le fionga I tamaita I pale mia mala na fainga malo. O nga o mea kakali a mea ia kai mingei. O te le loa po le atonu le taimi ele I sau noa mai mana tuala. Ta tia ia la le te manta tua le atunu pe a fai wale a manga ia pe ua faa makakasi. Kulo. Ai o leo nga makua public lava le avenga ia I o le kusi ale amatu o tu au. Ile fai nga malo. I fionga re mai ka ipale mia marang kapengika. Se faa mole se ikfesoso angi mai le lako mafakia. That was last year. La ngonga fangongo. If not last year, early this year. Vai ka ko le umi o mei wa ka ngaro kuai. But I assured lango le kia o kopio kusi umaya na ave nga ile fionga te mai tai pale mia ma. I must follow ombudsman. Till now, ele ai masekali wa maya. Le ai masekali o mga kuai le o sa ngar ko ingor ko kumalo. Justice delay is justice denial. Ka fais ko ingon mo ko kumalo. Ia, walangor ko inga nga fayarang kalay ko par mengi. Ole suenga ole amio ko ngu fa ku kuai. Ia ka ko fa sa mo yes fa sa mo o fa e fa pi o pafo. E fa pi o pafo. Ole la ka ko la sila. E te lo fa tu la utala la sunga loya. Fa tai o fa fikai le tua. Se fa ko kala le. Ai se me ala ngo fa fikai le tua. O lea koe ha o le saungoa mai I longa leo. E kau mai. E iai le mea nga e kupu kokongu I lea fua ai nga. Nga o le maunga o whaala velavi. Ai nga le avakua ma stack wha penge I runga. Nga la uopo moni alau sunga le loi. La ka ko va ai fo ila ile ko nga keis wha penge I kulo. E le wha pe tate whai atu ole. La ka vai foi la iai po le umi o fiala a whaaka amilo iai o kulanga uma whapena. Walanga ieri fasi whakala lenga au mai ngomo wa mai ngei I sa moa mai le a inga lea e tupu e whalafilafi. Na fautua ina fo ila dou e matanga ruenga o leo ngeia. E unge ikara ngongi media. Isaiah? I don't know. Unge ikara ngongi media. Where's your freedom of expressions? Where's your right to freedom of speech? Ola ukala luke whaia. E maka o kia mea I e whai e leo. O tatou ai tatou o le mea le nā o le ngā ruenga e mai whamsinonga. Nisi tūlanga whapena. A waka ko wa aila ka ko I le paua le ua kau mo le wo unge ye leo wo o le media waka ngofi fa atonu le ainga. E au ko karango se media. E whaira ukala. Se whakwala ukala lea. Sa umaro le whaatata noanga li tae ona lela. O manatu rolea. O le atu uilunga le whaalau iloa lea exclusively langa o le tātou proklamelni. O le Blue TV le mua
ma nga manga o fo yele ai nga tala no ai a le la nga va ku lo nga ngei le o uli le fa ilo fo ile le lu ngol ole page te te ya e male a le ngo ko ngi ki ngei ku la vai sa mo le timi sa mo ma wolf so ta inga male masitina le sa a fia fo i ai ma yele la fa kalanga e o mga fai mai fa kali se u ma le nga ai to sa we mal tala na le fotuanga e au nei to tan no wa umalanga kali ia ile ainga ia fa malulu wa kula ni menga ile pulei o ko pulei ma ko ora so fina ngalo ile me ole a inga lo afia any victims to any criminal act pe ona ta o fo temi o sola ole malo ole la ko kiuke ola ko e ku pui kanga kangi even ile providing ole loia ola ko pui malango kakangi mankua elenga ole kingo lo wa afia afia ko mana mafau even your faithful sitting here pe sa o yangi fa ko kuanga fa kelisia ngole ka ki ko ngole ko afa pela le wala ko mafai fa sale a inga kala ngo yo based on what base le ale kula fong ole kusa a ofua yai le news ngo makamaka I ai pe umal pola solua ole attitude le alusia le fai kanga kangu ulusia ngar kango e vai ku leo e kalango se media ka ko solo no e fa sa longa winga la o fa per fai ngosia ka ko ku on me fai lau kala lau ko fa sia ka a fa per lenga ave ku sia ngi fo ya inga ya fia so nga ku la fongo i upo po ave so nga ku la fongo ngi le palemia ma leo lo ma le official sulfainga ave sa asku sile on malo onga ngi le basis the head of state onga ia lenga ke saingia ku la fongo ngi every law se pass el parlemengi ele mafainga they will never become laws unless or yaile royal assent al head of state I think ole kaiminge kanga ka Samoa afa pe wakako falonga wakako le sefe ikula fongola ka ke kongo Samoa it's our civil right to uphold justice we should not wait for anyone afa pe fo ile amaya se kali al head of state o ke topa ka ngu maile kupo engelangi po ile sui ole ola inga kupu le la sao va ai lunga le website avele kusile ile kupu we are so concerned about the status of justice in Samoa Westminster system we borrowed from through colonizations please can you discuss this with Samoan government if we are really a part of Commonwealth we are not safe as people who used to be British subjects. E ka kaunga ka ko whaanga inga o manga ia avenues before things getting worse. Kau ki le manga o ko inga kulanga le ia kungu uia le pu lea ila ko lo ia le oa marka maa inga. O le winga la kala ia kungu uia e pe lucia fo mo se whaka ika inga. E ia fo ia kungu Pasifika lo ko poi meangi. E ia fo ia kungu Pasifika lo a makanga ko poi meangi. Onga ole malosi ole se lengi mal malosi o kulanga I ko kongo a kungu. O so se kulanga I ko kongo o whainga malo. It's not your family's positions. It's not your family's job. E o fo I kulanga I ko kongo a inga. We are all guardians of these roads, even I makai, mai la ko lo sa whawhai mai fo I kongo a inga. O ka kau si mea singa. Kau ke kau sia le file mua a inga. E kau ki kau sia fo I whangua ma mea singa a inga. E iai lo se ka konga ngauka inga kau ke whaasau sili I a inga le nga whiriwhiria kako. Ngau le akua langa ki silfia me o ia kako. O le la au anga whawhau nga amangu, a koe upea ia. Ngalangonga leo le whaangoa ngoa fo I lea I alo ma whaangau o loko kupuai. Peang whaila o kala I lesi aso. A vaingi a Saddam Hussein, pulle sa o loko whaangau Saddam Hussein I Iraq. Nga ngau o le kaimi wa suru whai solo aino I lakama. Ia o leima se senga o la kou, mais kanga ka motifeola. Su eso le ku e fifiola I. O le kwa inga kulanga la nga yongo o ile ka ko ku. Pe a fa pe if we're not going to be proactive. And I call all Samoans, we have to exercise our civil duty to protect justice. Onga afa bengi
e maale ale ia le vainga o le justice. Ia, asiaka e ke sau malo, pa ia malu ko ainga mai sala fai. O wala ko ia malu mako ainga mai ko ia le paka. E ka ke clash. E nga o kula fongo a fa pe aku. Ia asiaka. Kusa o maka o ila lo vainga o kula fongo. Ole fa fika uli la nga ka ke vai mamao pe a fa pe ka ke le como fire resolve issues ia ka mingi. Wow. Malo fa taimana ia le fa soa le loia. Ole tele le mafuta mai nisi o loia lunga le tapo kalame. Le mafuta mai o le fo ua tau so tai mai la tau feedbacks ili tulanga fa talnoina. Tatou nei o kilani la vaia. Matua i la tau io e ina le fai unga le ainga ia. E tala noa i le media pule la tau. Vanga ngā lava ngā o le kota, le fai lo le fai sa o mai lau sau noanga. E le aise mahalo si anga o ni leo la tau te tau fio fiai, oe matulanga fa pena e unu. It's in the public interest. Le peyang fa kula ukala. Anga le kala li le fale, kulo. O ia le ave i la ukala i le mata upu lea. To me, anga le ke le me o kupu. O le maka upu ale, o le maka upu fa loko i fale. E umakulo. Se e mako misa lo ke kausa o wa lo sunga lo e mako se o ma nga pakule lo nguku tulo ma me fa pe nai tu tonu wa ia tu lo wala nga me sounds hashisi but e ia me fa ale ainga you came across those o to tatu uma e me ke kele kukupu kau ai le fale o ai ka e ki waka but that's you know the worst for ile ka wa ai onga wo matua fa tamaia. O ai lea o le asuru ia ingai. O le la tate whaia tu, le la o to e whaupopo lea mata upu. O lea ea se kapu e ongo fua i lea mea. Pena ta whaia tu. E na o le mausa, o lea lava foi. Kuloa. E pe e tau mawhai foi lele na initial matanga ruenga kulo. E kau mawhai foi lele tau omi whaangi wale ale ngisi maka upu. Ai whawhekai ngi ka ngakar kokoa. Ele o tu au la foi lo la tu fina ngalo ma fa peangi o le a fai makau leilanga o le ua nearly 2 million le worth of damages ia o nala vaenga uma o le a fata oto ai o la ua lea o lo lea popolenga na va ku popolenga ku loua fo lo pe ko ia ke o le makanga ruenga ako. But I don't think ko yeso fatu tuanga ye lo te ia matanga ruanga. That's just my own. E fua ku ka mai vaenga ia ku kupu mai fa pengei mal fo kuanga lenga avele ainga. O la fatu le ainga le mo ku fio. Ala fa kali mai se umale. Amu ia ngei leo ele fia manga o e fa makala ku me ku kupu. Fatu fo. Ia e uyo lea. Ya ola uai wata oto atu ia kako vea ia ngā kaulanginga ola uai li mo leo. Ia ai a fua mai ai o le fa mai le ainga ile i toe lono winga ola uai li mo leo ma tuala. Leanga o le ala ua mapunga mai lunga. E lua la isu ke kele ka ke kiru ka ika iei ala tatia pei ao o malu le malo. O le isu mua o le merenga kupu le fali. Not le mu. O le isu mua ngā o inga. Ia mara isu kele la lea. O le whaleanga o mea. O mea tō tino me tūlanga whapena. O le sila vaenga. Penga iei singa pātale nu. Now, as far as I'm concerned, the information lenga koleki mai. E le o iei se whaamatalanga whapea a mea o se whai unga rengu. E le o iei tūlou fo ia le fio toi tau whanua o le. Mali e toa, malo le mali e toa, me se fo le fio le maupu. O le tuia ana. Ia, ala tai foi ia le tangata fo le mali do lo fo tanga lo pa ma malu farito. Pa ia fo o le fio anga. Ai le o yai la se tanto wa tala fa mauni fo ile le fa pe mai o se fa to fa la inga le no. So le fa fonga la tunu. Ave se mai la to fu tanga lo ma fo ile le sa ia nga ide. Ida fio anga la tele. Ia ai o le ata auto pe sa ili ilinga. A malu le malu ia manisi tua to le dei mata upu. Ia po fea o le ata oto ia. Now, e fautuanga fo ile pa ia mawarunga o le tātou watunu.
wo fo ima paanga le tatu purukalame o ngai hao ko fa mana tua mai ia ele ai se meo vaenga u malava fa maungia se longa u umanga prove mai le court pe ona fa yatu ia a tonu fo te talo se malama ma se lao e mo me se ava no le fionga i fai puli ia se isau fo ie io e fai mai ma sau no pe a fa pe tu sa malona finangalo ai o le tualalo ia le tatu pukrame o le tauta ia ai le fanga soro ni se vaenga ma te fa soa ma le sunga le loia ia to apia le tai tulanga o la fonga ma tulanga fa pena malia mai o to finangalo ka kia ia le au fia lo vale ma le au fa ngutu wa ma tulanga fa pena a tatu wa ia o te talitonu ina le to tele o boma pa anga ma mai le tatu Blue TV ma le tauta ia ia tau filo finangalo fo ile le sai matusi le lima ya pai mana fai le wa mai lunga ma fa mapu e atu le saita si vaenga le ainga wa tatu te talo mo la tu ai se ka konga ruenga ka mo fai te talo le o fai fo le pitola au le Blue TV o le oto atu ia mo le si le fia lo tele ia ai o le atoanga maleanga i luma ai ka kaunga ka ku ia pe no fa tu lo sunga le liloia o le ai fai ma vatula o fa manatu mala o fangu fai nga malo ile keisa le makusi ya le nga vaku mana tua mai fo ila o le fo yo mai le so langa nga mangingo kulo bo ta ur va nga le langa poka la mear ngi le tele na vatu ile fa mani no ngoni so va nga de keisi le atu au o le nga sa ngo fo ia le fai puro fleta o lo masalomia e o mai le so o me la fa ngo ai e o mai le so ila ko fsoka inga ma leo mar komisinga ele ai ma se kangi ua faia fa sanga ya la ua mkuile epa or sa nga fa mai ele ai ma se tangi ua o atu ile mtanga ruenga o leo o fa sanga e kua ia ila ua mkuile epa ele ale makau I makau pu mai fa mai olona fa no ngare na enga o maka enga o e pauka ka ye mori e nga o la auli o ko akele a masiva nga to di male le mar fai pule ya pule a yo li o e fa mai nga paunga o kanga ka le ave ye le ye kangi ye a o se upula i se kangi fai mai nga ia ma ele ai ma se fa maungia nga leo o ye nga kangi o le ala o ke fesiringia le nga na matua public lava masau masu me foi sunga la auli male to lungo programel ni mai a confirm mai ai wala fo i mai mar freku o vaile le fai pule fo ile mo ku le fo isa tu wala fo i mai sa o atu ma feilo ai mar komesina lango ia nomen mamea male komesina lango ia papari if ma ko e ku ia kangi ia e fa sanga ia ku le pama malimongi ku so e va ku fa ia fa ko wele por fa o kangi yangi kas ore langa makua public le mai lava a ole se no mai ia le ala o lai wo umangaru official leo ma fai aku ele ai ma se modianga po se kangi e fa sanga ia la ole ala ke fisili lo ma fofo o fela kangi anga felo ia ma ai se fo I wono fo ia ile matanga ruenga o leo ma ngei mau komisinga ma sui komisinga ai le ia se si o sau se kau kiria mai le ea mare tele o le pisa o mare vevesi vale o le aku. What do you think? What's going on? What's wrong? What's going on here? O sau e moro ma fofofu le po ai tonu le controlling ar mtanga ruenga o leo. You know, just curious. O la o foi o me foi na leo te tau ma fofau ai. O ai tonu lava le komisina o leo. O ai lai na te controlling a mai ava ai le matanga ruenga o leo. Ava pea nei o lea na sauno mai le fionga fai pule na eta o le suafa o lea salu le ofisa o leo mai le isi tangi. O lea le mena alua yo. O iai sona maa salomianga o lo iai ni mea o a fia ai o ia. O le winga foi leo lau tala. Ava pea o se tangi o faa ulu leo. O leo lau te o tangata lea po tangata le e defendants po le masalomia a mai le fata no ai ava pe walu I o tangata le sa masalomia o yengi kangi ngali I la lolo ingo nga fa pe lo leo
o leo e sa wa o ka mai ele mele ma salmi ai ngai ke kaula ngonga ngai kaula ngonga pe afa pe o leo ya kia o voila ai ma fo fo ngi menge yo le privacy of informations e yengi si informations nga ave leo leo ka ngaka lea le me wala nga fa me ia langa ia fa makalanga ele o yese me o ye longa ingo nga ave uma ye leo leo information se relate yang ia pong information se relate in cases o le wa create le makanga wenga le conspiracy le wala ko creating le masalo salo le ko au i kongu wa le ka ia ke nga we sa ngo fa mai wa o so lo fa ese lo trusty leo wa kauli ai so trusty leo I'm always optimistic and I believe in hope e yai ila ko wo manga o fai le me ka kaunga fai o lo yai ko kongo makanga lu bangi e le kan me kula la ima yai la ko o ila ko voilanga o le aka ma fai o ese mai le fainga le fai makanga lu bangi e once a politicize ai ni makanga lu bangi malo it's done you're not going to have any trust what the part for ile trust ka ngaka lau kele I makanga lu bangi and this is the only ministry ele ai lo se trust ka ngaka ilunga io le alea ngaka ke koe le na tonu lova bula le koe malu kula fong le na tonu wa isa no mai ai le tu lo wan mtanga ruenga ilo na wa titi e moni o te io I lau sau no nga o ka se fia to atele lai tangata lai na faile me moni au ke loa o ngai ka ngaka fa maungi nga matua tau mia tau mia ono le lusi mare kudi o le upusa wanga ya afua lai de keisi le wo ye nei le sunga ali o fatau malama walanga le wa mai au na o le wa mai au na ona fai unga le tribunal wa umba fo na la to filo ai al watu sunga ya ali o fatau malana loia ai wa le saud komisinga e serve mai le fai unga according ile tu la fono malima tai no policies anga lu leo o le komisinga e fai alonga fai unga ai al watu la o serve mai le assistant commission which is leo ai ona o le sa mori mau ile o la u terminate la u ka ngu wa le tulanga sa mo o ye commission o leo ina ia fa le nga ina le service boy o nanga ale tofa ia li o fa tau malama o me foi la le ka kilo e fa nga malo ma la to foi tilo o le mafu anga le o kuri le ngai le o leo pena ta fa yatu e pe folinga mai ua kuli onga o se makua maka ukia o sanga soringa kula fonga. O ile pe makua le make sense e ui o la ua toi apili famsinong moru. Ai e iai leo la ua koe fai ngā luenga. Sa afia ngi soringa kula fonga e pe ila o resi leo le ngā afia mai vai yusu. E ngā maliu masalomia se maliu wa yusi kamaikiki. La ua umala ua koe fo i kokongor ngā luenga pe ia lai prosecutor e pora elanga luenga le fai. E iai ia leo sa afia mai le to lua se fulu le nga fa malolo le ku mau e te mitonu wale fata o to le fa nga malo te tonu to lua se fulu nga masalo mia ko akele o la ko lo ko fa nga lo leo ia na lena afia mai le ai sai i fe fo ile no le va nga le i le runga yu ko mo ko la lingo le pitona o ko nga fu le na lena sa fo i por am tango ni to sa leo so kulos fa inga malifa le farenga I malifa o so kulos fa inga ai mawai le ma pe to fa e masta mai tai le wo koe fa inga ruenga nga timota le wo koe fa inga ruenga pat o lai ka wai le mo sori kula fongo maka nga o kule aisa o ngo fongo for fa le fa ka wele aisa o le affiliate male au kuro ai faile su enga o le anga su e ilalo ole nga isira fier ko ele komisinga mar mingi scam ale wo kuli ai pe or kulinga or kanga makua convert fo ngale le si leo le kulo fa longo kwa la ave lo kapule leo la tulo wale le tupu mai sala fa fa maungia langa fa malo singa ma nga winga maka nga se kasi o leo ka mai ka io ele u fa tali o toya o le tofu fa pui ia wale la vaca kadi kulo ia fili lo fa umalo ngola le fa malo lo ngile ku maule si malu fo le malu o winga la vai e kasi ke loanga o kanga kalanga a fa maungia ka kau kudi
A le u te whai atu o le issue lea le ua kuri ai la li o le taimile nei mai le umi na tau whai o le nei a case. Lea lena te whai atu e pei fōringa mai o lea la akiri e se leo o le kau mawhai e whaila la kou ngā ruenga. Ai pei la akau kumu ka kou le au kau poe ma le au amio. Yes! O le ngā o ngā ave ia o ngai warning ma koe e waku koe. E le ia vea se warning a le whengo ia lio. Le se warning le ua terminate. That's a very unreasonable employer's approach. Ai mafau whaua ngei e iei processes o mea ngei o employment dispute. Pei fo na tā ua se taimi ua sola. Pei umalawa vai asola nei. Se iwanga nā lava ua approve. Ua e solia se tū la whono mātuia. E te ono whalepuipui ei. Po la whaua e whalepuipui. You have no choice but terminate. Wow. A o i la tau o le iei dispute whapea about operations or sort of organisation. E le imiuni a officer o leo. E whapea ngā fo ingi. O i la tau o le iei ia dispute, employment dispute. E le mu vale employer kangol palaka. Leanga i whailau kala. A o ngei langa ia whapea o le ka okon maka upu le Lau apili le ia. I have faith the court will do the right thing. O le whaala lave la. A o ngei langa whapea mai le court wa unreasonable approach a le official leo. Therefore, leo o le ha entitled i le compensation. O le fesili asiaka. O i kukongia. Taxpayers. Iyo. Taxpayers o la koe kukongia ko ai ngā civil claim whapea. Ai mawhau ngi, I think o le vaiaso, la makanga le vaiaso ngi ngā mai whai unga le employment court ang Usila. Le approach al TV and said lenga whai. Le ngā wha malo lo, ili ko akele lako staff. O mai le yungi, ave i le TV and said, ili court. O ngā vai mai le yungi, asika mai vaenga o le clause o le employment agreement a le staff, a le TV and said. Ngā mai the union, o mai ave le court. Ele I follow le process. If I aku TV and said, yes, we did. Maka ua lisi vaenga le ka ua lisi vaenga. If I made a court, kongi fa follow appeal TV and said, once I kele follow le process, ua e kango o e koe soli low contract. Because or kong kalake whaingaluenga. Or kong kalake le vaor ka ngaka whaingaluenga koakas. Male employer. You're talking about the whole organization, not just the commissioner. O le mea la e whainga kā ima whango ngoi foi. O ngo whai ungangi. E whaira ka ngaka lai o mia le kūlanga, the ranking, or the positions. But e a fia o mai le organization akoa, e le vaai a le reasonable person. O le whesiringi e whesiri e le ko. What would be a reasonable employer approach to this situation? Is dismissal justified? E ke le voila vaenga la vaai e le ia le afangi. Le whamasingo. Le whamasingo. Pe fo melenga e sa ngoai. Awa peo lenga kau mawhai le employee. E whailanga luenga e ka awhi mai o. Based i lea. E iei se policy, e iei se whakongonga. Don't say yes, but give us a written one. Yeah. A written one ua kausanga. Not a written one nga whainga ua. Whaka maybe nga ua whairi mea lea. O inga, because those are evidence. Wow. O mea i e whamaungi ai. O le mea fwoi lai maa li e le whai mai le tribunal. E tribunal ai koe sau whai ai ma leo lo whaoluru en makanga luenga. Because every major decisions comes from that person. And I'm talking about ele role, not the human person le sau whai kaimingi, because later on it can be a female or male. Because o le kakalangoangi whalau kele. O nga ika mawhai e whaale lei processes ngai. Le kele o le se lengi le avako ya kungu ingai sosoangi. Ai mai se lava makanga luenga o leo sa moa. Mea kau aid. O le foi aku leo New Zealand ma Australia e kau mawhai e run i al kako le office o leo. Ngai mawhai o ngā pei foi o ingi. E ili malanga o walu i sa moa lua suluiva. O malanga makanga luenga le kiuke. Ma leo o walu ai. Sa usao whai o le waalele ngā lako ingi New Zealand i sa moa. I was sitting next to a Australian Federal Police. And o loo whaangongoanga lea. Because ngā makalangoa kua ai ki o whai mai po whelo whenga luenga whai o ngei. O siri aku pula e luka whao. Ai whai mai o lai e peisi Samoa. Whai aku pea mai Samoa. His concern
as a Australian Federal Police, ke loa umalanga kamiranga i Samoa. O langa kala leng whamea what a waste of a country. We try really hard to implement some changes and improve the police system of Samoa. However, it's so political. Wow. Our team, we don't know if politicians are in Mulungu or in the police station. And to me, I felt really embarrassed. Wow. And he was very highly Australian and even New Zealand giving a lot of money and resources. Onga o kokongi o kangakangi o mai makanga luenga ngi i Samoa. E lo kongi e Samoa. Ai ava pengi o la kokongi o e pese lau mong kupu afe i Australia. O lo kokongi plus a comment whaupopo e male accommodations ma mea umangi. Onga ia o kangakangi e influence ia kako organizations about the rule of law and how you uphold the rule of law. Wow. But o inga ngo ulo ingai. Le kelo insights ia e va aia kui kokong. Ele o mawhai ele makanga luanga o leo. Ele kelo ilo inga. Le ilo le leie palalangi le upule nga e ka uelisi so corrupt. Moni e pi whaatatala fonga lau songa le liloia. Kalo whae o laele o lae o male. E o ele ngata e o male ofu. Leo ie a. E o male ofu e u lato ngutu moa ulu mawhatawhata mawhatu. Matua ese lea tu e ngā whai e whata vale. E vaila iai. Even ia lato i loa lelei e whaaporokiki umamea. Yeah. O le mea lea wata wa ai nei wa matua mafia lava maafia i o le whaporokiki. O le whaporokiki o ke leo mea. Ia, le tūlanga lana lea wa iai nei le saunoanga le songa ia sota inga fo i malio. Le la wa avatu e lana lo ia. Hanga i whamsinonga maulunga. Le la se i loi. Walanga i mongi e lau saungonga. E wakuru tribunal. Ia e pusa e pule ai le o loo afia. Ia, kakere whai aku o fuatia ia nei nisi o leo singia sa ia i le pano. Ai pe ia e moni eli to inga tala fo ile kuso le kero ke pano e kau pule pe fa maungi e so kura fongo lau pule. Pe e tu fo ngana fa ma fo. Ia. Pakai ka ingo o lau pule. A lewa e kofia mai au o siata. Ia, te mana te sa fa ile pano le. Ioi. Ai ongo se kasi o kaka whainga ruenga i peifo. Iwa, o pe mawala lo tia. Le o sa ufai upo winga ya oe makua ia oe. A e kofia mai ngai la ha o se aka kua ngama oe ia lango o whakukua. Se pole ha male harfa mai whakukua inga pala. Kasi ar mea la wo ulo. E ka ai mawhala wa upe asi. E sa o lelo songo. Iwe lo pape o vai de kala o le vesili ho la vesili. O ai nga whaia terms of reference or investigations. Because so o su enga lava i mea kau employment. E ka kaunga i terms of reference. O ai langa whaia terms of reference. O ai a vai. O so ba enga i e ka uoku ai. Awange i so o nga whelava sa i solo le su enga. Ia eva ai sa o lava i maka upu mua pe nga wha maungia. Lo whainga o le whaiunga. E au ngoa mase mos whakaika inga. E au ngoa mase decision makers authority. Yeah. E le vaa peala la eka ma whai whikoso a i whaapa kolo so lo le whainga o le maka upu. This is your guidance. This is the mandate. Pe whaapea fo ila uma mailau li poki whaapea ma in my opinion. I le whai kaula kangaka le receiving le decisions. O ke lo whai aku sau opinion. O nonga whai koe wharisu su enga. Nga maila ia lea. Po o a facts. A o a mea ele ongi facts. O a ue whaier whai unga ele oi. And that's what the tribunal will do. You collect evidence-based ilunga o le terms of reference. Ele, okay, lo ele ma ile keisi ile ku ya lio. So se lo ia. A e loa ele ese ele ngi merit o lau case. O la mela e la kinga inga fo ave le famasingo. Le famasingo. O I fo ila o ke popole, onga o I. A fa pe ngi ai ma lo le sunga ya lio malanga lo ia. O le approve ai
Le kele o comments ia pe o lenga o fai aku i la ko fo lo ke masangi official leo i Oscaria. Pangengi usila. Corrupt. E matua te le ale fa le tonu ma le opuina. Tato tu tato mano longa pupu. Fa sa upuki angusa wa maali li la upuki. E wa le va wa emoso te ru ese malau TV po lau telefoni. Fa sin tama mano longa le afo imai. Ya. Fa wa fa so ma sunga lo ye ne vanga fefi. Mo le fa ngai no le
with Digicel. Toi whawhira i atu le taliu mai o le porokalame, malolonga masani na ua toi sifuru ma leono minuti o ni tāle o le itu la. E fitu tā fo le fitu tau walunga le tātou porokalame o le tau te iai. E le rei vanga o le afiafia ma le tau whaafonga maua fo. Tūlanga fo i o nei tātou oto otonga o le nei afiafi. Ia ma vaenga lava o le tūla fono o le e vai ma tuli matai. Ia e afu ai ona manatu e whaali e se fina ngalo sunga le li loia. O le isi issue o manatu e tau a inga nga i le mata upu o le nei afiafi. O le o to e manatu ai lo ulo tori saunoanga a le fionga le prestane o whaamisinonga ina o whaatautoina le fionga le sa tele rapi vai. Le sa ila na tala ata fo i lea ma tau alunga ila na saunoanga o la na tau tinonga. Whamai. Ia o ila la aku puere me fo i le ingo e le si e ser kanka e kulu e kau mawhape ingo re pia. Ai o na umantua i mala tau le tau. I whainga hangi o kula fongo. Turi matai nei ia pei o le tala i whaamuli o atu. O le kele o le issue le ua rise mai kei miringi. E relate anga i le vāo whanua ma pūlenga. Kulo wakaka ua sa maunga i savai. Kulo kasile ngā issue. Wakaka ua ia le au waa maa whenga ta sile ngā issue. Ma le hangongo wa i o le mau issue. Le ala ua kura i mai i le vaenga lea. E ui pēna ta whai atu e lea i pēi whaaloto i whale. A le upu lea afia mai i o whangua. O peo ni fe ese i ngā i tūlanga fo i e o whanua ma vaenga whapena. O le la ua ngofo mai le whai ngā mālo ngā la kukasuia ia nisi o me whapene. A le ua pe waka koe wa ai e roi wa inga whaangu upo ngei ma me whapene. A walanga e surely e iai le tua patatua la e wha moe le skangaka ia i ronga mālo si anga o ngā orunga o kula fongu. Whape mai e mawhaiana o whaiale mea lea le anga ao o le tūla fono. O lai e le vaenga e alofanga ma se whe mai ia. Ai e sa oere kālara ko i ngā sa vai. E uanga pa ia i ma se maka i mea. Tulo, e tāla nei mea, pe feala. E uanga pa ia i se maka, o lale winga o lena tala. Mai mawele o la. Awa e peino o whai atu. E pei wa whaakalonga i vaile mele o le whaaleanga o mea ko kingo kangaka. Ai e whao ngā mai la ala o le tūla fono, ma whao whangua masu wafa, ma meo me whapea. E pāsese mai ai lunga le tele o issues whapene. Ai a fua fo ilele ilo maa losi wa makua alu a koa i se mea. Ia, toi o neila utala peo tūlanga fo ila peo ia leo vai o bati lolai o il whamisinonga. Ai whaalau kele inga ia ave tele fo ilele ma vaa tele le whaafonga mai ele atunu o manisi o lo o kau kukupu ingi me whapea. E fo ila le isu le isa le imoa lava ia. E ile si isu ngā no vai tua i naisa le imoa tu lo fo le fioanga. O mea lava fo i whapengi. O le asau sila i le fufonga, ai me se fo i tātala noa, sa le i kupu wange i mea i laso. Sa le i kupu kele. E mo i anga kasi mo ka ua le whaalawe na tupu i whangaloa. Ai o ngasi i wanga ngā ua makuia o makuia. Kaba fo i e whaiaku lava, pe whaase furu ngā whaiaku makua ko a. Ia o nā taimi, o lele i maa losi o le whaatala lenga. O le aso fina ngalo mai i le tūla fono point of view, ma le operating o le whaamatai, le whaatua whaala inga, ma le whaakerisianga o lea ua ka whakoru ai a le kukupu a mea whapenge. O le vaenga mua ia te au, e eila u I have a personal criticism i le whaatulanga ino le malo Samoa, how we set up. And I have this conversation with some Samoan lawyers, even for i ilato Samatoa o ngawhatasi law school. Ona ole nei, ole tūlanga pito sili o na tāua i so o se whainga malo, po o so o se executive, lai sa wha i whafo. Ole tūlanga leo le Attorney General. Lawyer sili. O le lawyer sili, o ia, o langa kuspa ia, o le Constitution. O ia lai ka kaunga sao whai kongol kaimi e kalangoa i le palemenge. Pe teipo lai fo ise kula fongo ai whaalongo aku ea a fia i
le sa olo konga o ka le kau ke kalango ai, the human rights. O le lo ia sili la, o nga ia ka kau o nga kulai, ma whaapea aku. O le kula whongo le kau whaakaka mai, has a huge violations to the human rights of Samoan people. So se kula whongo ala ka mawhai kulei mai, e le mawhai nga sao, o ngai kaunga whaalawe o malo si anga ngai kaunga ku ule lo ia sili. Peika iange, a kako whaengi le whaakulanganga o si a kako akungu. Kusa o le lo ia sili e whaukua inga le panemia. Whai mai fo e whaukua le lo ia sili le ka pengeka. Ai a whai kula whongo. E le ngofo le lo ia sili ko kongu, e le fuli le kaukala le lo ia sili. Por sa ngonga, e ko kongu o le panemenge. E ingai New Zealand, that's the role o le New Zealand Bill of Rights. So se kaimia e teipo lai se kula whongo, mangkua foi lao le lo ia siri o le vaenga o le malo. O oe e ko kongo o le kapengeka. E whapenga foi Amerika, whapenga foi i Australia, a kongu o ia e peisi lalo o le Democratic and Westminster system. O ngai a waku lo kula whongo nge ko kongo e kalongo o le kapengeka mua whape lo ia siri. I will provide a paper e a waku ai le viu le lo ia siri. Pe o a fia le right o kangaka. I le kula whongo lea. O le loia sili fo ila o ingai ku o le loia sili long kulanga fa loia sili. Not part of the government. Yeah. Because o ngai puia le constitutions. Guardian of the constitution. A mafau waila le constitutions. E le o se constitutions nga fa apea mai. E fa alongo le kula fongo. E le fa Samoa. E serve le fa Samoa le kula fongo. Pe a fa apea provide. E le kula fongo le protections. O le kako wanga ngu umalanga i fongo. O le ale winga o lea wa ai wha ale kula fongo. A wha peangi ka ke wheesesea i o ka ua o le o ka sengi o uso i le whangua le ka ke wheesesea i. Ka ke o le kula fongo e o mai le wha amala malamanga. E le au mai i kusa a onge wa uma whelulu wa i le maka upu i ko kongo le loko i fale. E le maua se kasi. Nga ka mali lia la ia lea. O le au mai le wha iunga le whamasingonga. A wha pea fuila ka ke le mali le whamasingonga. That is where we will be charged with contempt of court. E avela ka ua le whamasingonga e le whatpuipui. Pea whaalongo mai le whamasingonga. O le ngā waku le whaiunga e laua pisa. Le ala a koe fo ilolan ka upu le whamasingonga. A whapea lau oe lea ngā ua sa whaia oe. Ngā e whapea lo le whamasingonga. Whai lau lo ia. This is a contempt of court. Whatpuipui lo ma. O i ngāla e mawhau ai. E puipui ai. This is your fundamental human rights. E iei se lo ia sa moa sa whamasingo fo. O langa kala lea ngā whai mai ake au se waikaimi o kuanga i ako. Human right is your birthright. Maalia i o le ngau o whaalongo o whaamalamalama fo e lea fo i ka maali. And ngau mawhau whau ai. E sa o le lei. O nga oi, o kula whongongei. E kukusa i le... Ya, vange fo ya le afiafi mal fafonga anga le kungu. E kusa o mai la ko o SS ka poinga. We all have a right to exercise our beliefs and practice our faith. E kukusa i fo ile aya kamalo mai sale panga fa nga yan makongu. Yan mal kamalo sa mai kongu. Aka o mai pia. A fa pe ke fa pe mai ka sale panga o le siku o abe a ko le sa pule. Because o le kau mia i kako, i lalo kula fongo. A au mai lola i ko kongu o mei o whangua masuafa. O le fesili la raka kua kongu. Do we need to go back a ele i malama le kongu? Le mea lea o le si kaua mai o le si ngu ma le si afi o anga si ire kua oi. I always have this view au Samoa ma onga fo Samoa ia sola. And o le view lea, ngā fua mai ngā o whaalongo se whaia o ngā Samoa le lei o langa fo i whai mai. E lua ama fua anga i langa ia vai. E pisai mengi o ainga masa aile koko vaiang i are fiafi. Mua. Ua kangi lo kua finge i le ainga la. O ngā le i oi maka. O le melonga lua. Ua si i kua oi. Le ua kupu. Wa makanga si i kua oi i al kako wakungu. O le si kua oi e peis i mea sa whaalongo ai, ma mea ngā kupu iasola, e la ngonga la le whangongo. O ngā mangkua e mawhau nge si kua oi ma le wa ail whangua. Longa winga la wa pengi o ka ue e auso. O le kaka maa ua umaku. La a
la ka fa peng le on meang fa merko ingot fangua le ka ko ia taungi awala vangi vai lo finga ai fa fea ia fanga o sol kakama fa fea fanga o ka sengi o kakama mos fa kai o inga la ka koko e fo ia i lo ku langa le la fe vai ai ainga e ka kau le kula fongo ia ila ko fausia kula fongo ala ko va ai ku maka ai and I really hope ele o ko ma mau se vai kai mi la a fai ese fesu ia inga ile constitution na Samoa kofi le lo ia sili ti attorney general mai le o lo avea se kasi fo i kongo le parlemengi ole avenga lai ave ile kulanga le lo ia sili ole kangaka lai va ia le officer le lo ia sili ole solicitor general ia kusala ole levonga ole CEO nga le makanga luenga le lo ia sili e o nga ia la e ngake fa longo le attorney general o ia voice le attorney general provide mai le pepale ole ala walu le fongo ava ku le pepale ongo le kula fongo le lo fa longo le makanga luenga le la au mai pe yai se va ngo kula fongo ngi ma submissions ngi e ongo a fia ai le filifilinga sa o loko ka ngaka le family constitutions focus le pepa i lunga i va ngo constitutions ava pengi o le sa ili mai le palimia le and I'm speaking general le sa ili mai le palimia le view le attorney general ale sa fa ile attorney general i fa fo o le palimengi ele fe kau ai ma fa wa fo ila e pai as I ile view le attorney general I only serve my master ai ava pengi o le ki kongo le palimengi o le siming ska e ka o fo o le loia sili le kungu o le ke se vinga le kungu unga filfilia pa ki nga esa o o le significant la nga o le kulanga le attorney general and I think ele kai mi sa fa o le constitutions ele i va ai i se kulanga fo ile o ngi afianga ngi o mai ele ka ko fainga malanga o ka ko sa mo au ke lo o le kai mi wa ka kaunga ka ko va ai au mai le ko finga le attorney general e ku se kangaka o se mingska ia o se loia ma tu ala to tele pe o lai ko tu ala Bonifacio ia o fon fita lai onga ele fea fo i leo lo umia le kofi o le attorney general o lai fa pea o la o level le CEO ai le la o kango e fa ku aku il parimia a level ke va ia ku e mele fa le kongu mele official le makanga luenga fa mai e fo mele ke va ku fa le kongu mele le makanga luenga fa ko anga e fa pengal makanga luenga o leo o i fo ila e fe silingia mai ai ele oppositions mai la ko i ku mai se finga ngalo le lo yesili la o fionga le lo yesili o le e so finga ngalo le va ngor constitutions le e kalangoa mai ile right to kangaka a o lenga au mai e makanga luenga le pe o leu au mai ele kapengeka le kula fongo ya afia ia onga e mali e fo ile fa longo mau ke manguanga yese se fa masingo singia se le Supreme Court e ile case preside ai ia le fo fa masingo singia Samoa sa ia reminding ai ile makanga luenga sa feangai malva inga fo yo kamaiki Samoa your international obligations to the rights of children e fainga ka ia lai le court fainga ka ia le fa masingonga onga lako koma fai e fosi mengi onga le sa fa ile le lo ya sili i fa fo mai vaenga le fa kalngo inga kula fongo e mo ina fai mengi si e ma fai anga lu lo ya sili kokong yes pa o lai ka pui puia langa fo onga fo mangaku she or he is an employee of the country because o langa sangi lang konkalake or konkalake le MP lenga nga filfili ai le kumalo filfili ai fo le ku e sauvla ia fa fika ulinge ku la i mai i ele o suafa ma fa fika uli il kako fa le angu pe a fa pe e ma fa le lo ia silinga sa fa i kongu o le parlemengi as a member of parliament in his or her capacity as attorney general ma kau ma fai e ave ia pe sui pe le suia e ile kai mi lumaku o le afa pe ingisi the attorney general table a report this law violate leale provisions of the constitutions e pe foi la ngi sila vai kai mi o John Key sa ku le John Key ave se le right to kanga tonka mai le vote vai kai mi nga sa attorney general ia Finlayson
ngā teipo a le li poki e Finlayson. O le kula fongo le ka wa mai le malo, the government. Violate ai le Bill of Rights, le protect ai le right o kangaka. Right there. Yeah. Kari sa o e ar kaiminga. Ngā pasi ar kula fongo. Pa ngā wha ngā lai le leipa. Ngā ua mai le leipa. E koe ave e se ar kula fongo. Because ngā reminder le leipa i Young New Zealand. We uphold obligations I lalo o le Bill of Rights through the Universal Declarations of Human Rights, therefore ie upholding New Zealand. And that's the dynamics o mengi o kula fongo e kakau fo inga kako malama ai. Onga ole e whaila o kala o I kako ia e whirwhilia ia whaipule. We are the employers of members of parliament. E lewa apea e whai mai o le employers of members of parliament, ia le malo the voters. O kangaka. O kangaka na whirwhilia. Wow. Maka ukia. Sao ia ramaro le rumuenga kele maka ukia. E fatu la tala no mo taimi. O tal fitu. Leiki o ala. Matua pusi no foa e se tala tato lo yesili. Kalo fai. Tu lo le nei taimi. Fa fetai la fa to fala inga. O ka se mangingo. O ka se kokoa. Le fa fonga mele atunu. E sa o ka meki mako sa vai. A ki o ala. A pe ka uma kokua. A ki o a. Leiti o. Ale ai se makua ngungu. O le mele i o kere lopo i se kakolo yesili. Kei mingi to be honest. Leiti o. Ele o iai kele so nga. Le anga pa wala ka mele fai pi fakua pola ai musui ai faukua ile il pale mia. I au so kwala le faukua fa Ora que fa coi voi a kau pa kura le madam. Ai se kilme o rofo. Fa ko ai pika ke kau va ko se tata fa pena. O ngā mai mau le o pepa e kuskusi e kula fongo. Sa oi rola. E sa oi rola ku le pa. Nanga o sa ngare ku le pa fa. Mai mau ro mar peile kongi. Le si ku pe va I mau le ya ngi. Yeah. Yeah, what talana to ina. To mai mau ware sku pe nga pe fa pe. War ko inga melanga wa fa o langa tu langa o le fautu o le malo po le palmia. Ele ki o foi la langa o le ai ele rola po ile ku lo le siro. Por mea o lai por mea o ka fai foi la le teni tino ia pa o le fionga tama te pale mia lai take long time ia por mea foi o lai vice versa o la o le vanga fa ko mai kai pale mea se fai le mele ala e maku wasi ti pretty nga o le mele lilo le mele ni ia ai wile o le e u ka va kai o le man ia o fai tau tu isi ko mengi au mai lu sole aka o kai o le man nei ai o le tūlanga le winga rau tala. O lau wha ato wharenga male wha mani noina. Av tai fo I le nei ava noa male nei lao lau mwhai e fo I ona e so mai lau sunga li loia. E wha manino ma wha lau wa I tele. Ia e kaua fe ese fo I wha pole o kako wako. Tau runga por kalame o tau tai ne waka fiafi. Anga le mai le tua. Tato whiro ila so tai au. Ioi. Te te aturutu sui fua ma so matu wola. Ola ata mo fai fo tatu proclame e so te ia tu isa moa ile fioga fai pule ia e fito I tonu ia ile meta upuma nisi fo I le no pole a inga le sa tu lai mai I le asona nafi ia pe ono mo se ava no ai fai isa na sau no nga dunga tatu proclame pele ai fo ai va tele o to firngalo sa moa ia le tatu proclame ola fo se nga na wole tau to mali ia la fo ia I fo nga va tele o Samoa ka urunga la kala le lo sunga loia o Samoa e ainga uma I fa kola kala tasi le nei challenging or ngaluenga le nei pe ai tau fai le pe ai tau fai nei te tala noa ma tulanga issues e ongo kulanga fo le e te va ai u koe afia merkanga ka ke kau ia e koe afia mairikanga ka e ke makuaso o kanga vāwala laka ie. Ona testa I lole le akua. Po le are ku ai ngā mimilo la e mimilo. Po le afo ku ai ngā aru sao I ke aru sao. Olo unga o manatu e wha leo le vāinga lea. Leanga e so o koko e so o iwi a ango e u e kaurpa. A wha pe foi lai lau wha fonga maua le vāinga o le fefi.
Ai I tūlanga fo I peo le mata upu la walunga le na whaasoa nei I whale ula. Ia, malia whenolo whinangalo. Oi. Ka ilo fo I lou ko ngeki ngisi a fia pe kusa fo I maro ko ngeki ma ko ngeki fo I whaingaruenga manisi o loo ngā lulu ili nei company. Ia awa ia le tali tonunga. Ia, ono o le mātou tiuti o le tau mawhai e longo pui ali ilo tau pa ia. O le whaamasingonga ma le sao ma le sese o la ua ia le kū la fonga. O le whaamasingo sili o ngā mea upa. O le akua pe a le sao fo ingisi mea. Paua o lea. Ia, ma lufa o no I lufi na ngalo. Pa ia o ainga, ia mai se fo I o e wo mai masani. Ia, malia whenoa. Tūlanga foi. Ia, pe aru aru foi. Wala vese sia kia. Kuno, ora upumongi. Pe aru aru foi. Wo ufa o lima se kangaka. Pe a fia I se wha lavi. Ele aloa a siaka. E avakua I runga o kalame. Ia pe wha o ngā foi. Ia pe ke sume lau sunga ke sa wewe. Ka breaking news o. Ia ma pe ngā wale sunga le loia. Tātou ume whapena o nore mātou o unanga. Whapena. Ia, pamuni mai le tua whafteitele. Manuia o isa moa le atunu ua mese o lau whafteitele lava I lau whaafonga maua. Ia, asia tame se fo sunga e sauni. Ma whaato whaatu. Ia, ele nei vaenga fo I o le afiafi. Soifua, ma ia manuia. Pāse fo Samoa.